Good morning, honorable members. Nasigi agenda pakhatcharake. Agenda number 1 questions. Ahanmada isa question number 232. Agenda hangigadaba honorable member Shri Kiran Singh. Pakhum bibigadaba 232. Hangigadaba honorable member Shri Kiran Singh. Pakhum bibigadaba honorable Minister Water Resources. Good morning, Honorable Speaker and Honorable Members. Sir, start question number 232. Honorable Speaker, sir. Answer to start question number 232. Kada laye missing na chaniga yankai trug. Kada Tural Kunung da mapam krada community hall Sajinba lay oil pump Sajinba ama lay mafam digi NH Dawanda Pizari Manipur flood zone Manipur flood plain zone joining act 1978 matungina documenting verified tobaga imbising ithabag pakhat chagani. Thank you. Sir, yamna Siam number one, Hangzari, Hoy, climate change, Toropa, Duga, Sing Chow Mayonava, and the Mukta Tengiba, Chugumba, Awava, Koitambum, the Vamdala, was the Turian Mapalda, Koya in kindness, Hava, infrastructure, Hypatare, Mayamama, I Pangere, and some Saurana, young Bada in the Hangzari, Hangang the Gina Lilo, Pavagi Manum de Leva, Kuren Torvanda. Structure kayam sabage have Honorable Minister na thambire 256 structure lay masi kendra manga taruk kumba haiba tare akoi gi khurai thaingang aduga thongju kairao lilong na chingba mayang mama ai question da lak sage sa sani ga kaino sil lai rabanina structure sil lai rabanina ahan bada ina Honorable Minister da khangjani gi si Turel khonung gi sida logi wang mada structure chani ga yankai taruk lai hairi se masi sagat pa matamda department na masi uhodrabra masi sagat pa matamda Honorable MLA sing Minister sing gi khut changbra number 1 number 2 sir Turel khonung da khoi community hall humfu ga manga sai and hairi se Masikaram Fandagino in a Kanbadamasi, MLA, local area fund or Natraga, go make it on Dongan Skim Gimakada, Laiva, say like MDS or a Department Gimakada, Sabra. Lona Yadamamba Pamda, Kogi Sajin Kiba, structure sing se, Masi Sarkargi, the program dagi, Sabu or Magadi. Madugi senfam sing to local with the Bugi Maram Libra Sima Ani Hum Sitambi. Honorable Speaker, sir. Ahoy Matamda Flood Zoning Act 1978 Kimatungina Turen Manongda Sajinba Turen gi Mayai degi 55 meters or Natraga Mapan degi Harik 6 meters. Sigi manungda any structure sabi yade habise koi time to time akoi department sing yeng lakpane adubo akoi saring ei dadi akoi niti gi chatabani na udabusu lei but we have served notice to most of them asidi yade habise koi sumaina notice people loina na koi invitation tawna buso hona khiba matam kyam sum lei rabani adubo most of the time I say na house the Tamzake, public cooperation si Kia Funky the Bomatam Yambanina, Hoye, Tabaxicra Pankip Yamsule. Aduga Kram of Fundagis Habno, have today, Akoye, I'll look net of Nina Havdare, Akoy Dumakti Kangde, but Akoye flood journey Aki Mutungena. A Sida Ein Gim Wang Mother Tokim Yam the Hoy in Bixen Townaba, Akoy government structure Wishno. Natragana, Hoy private structure was no Natraga Grammar Fund Sabano, Sidia Koy, our look in Natre,
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯔ Supplementary macha amtang thamaga loisanjage Manipur flood plan zoning act 1978 ki makhada documents sing verified tawraga eviction tawgane na honorable minister na sida thambiri se eviction tawnarambagi magi chapchaba akaknaba matam ama house thambiyo adu khatang khangjage Speaker sir akhoi hauser abane asi Imphal Naga Turel aduga Naga Nalana hainasu yam khanaba hozik namdulong da khoi eviction tawba haure mathang nu chathagini thank you sir Mathang da start question number 233 Hangbigadaba honorable member Shri K Megachandra Singh Pakhum Bibigadaba honorable chief minister Sir, start question number 233. Good morning, Honorable Speaker, sir, honorable members. Start question number 233 ki A ki answer the verification process taujari aduga evict taugiba mayam dugi manungda landless sing yaramagadi adu koi resettlement tawman batawni aduga lairiba irang jina mar kana koi kitang survey da kitang thengda bale Mr. Speaker, sir, supplementary amani da thamjage. Sir, honorable leader of the house na Waithau amadi Waithau sangom sangda eviction tawgibasi process tawri hai amadi makhoi yum thugai hiba pata laiba kharasu dum moi yum thugai khare aduga masi process tawri hai sahi ani phajale aduna lam leijada basingdu process tawri hai karamba kanda tawdoino haibidi hujiksu relief camp da community hall da lairi sahi ani se yum sama chani dani takhai khibase aduna sarna masi akaknaba matam pibiyo adagi lam leitabasi honorable leader of the house na asu house da sulak thokhi aduga khabar da su haiki lam leitabasing lam bini haidana adu pibiyo sa humanitarian ground da mokoisu akoi mioi bani lam leitadana hujik chahi ani pai leibasi matam akaknaba pibiyo sa matam akaknaba am ta haibiyo sa kainone honorable speaker masi akoi reserve forest lamda ekhoisu eviction to bokan de khosi am hurt to nuaite yumam sugai ba ke do waisa nuaite ba do tangai phadana state ki miyam ki larger interest da wai thogi si to gi bani logi phawbada sir application victim tarani thoide gi di application lai kitang hujik thar me gi thoki bairang chine khoi de kitang delay to gi bani aduna hairu singsi tasing na landless singdi koi land bank khara bhawda koi ahang mo jaga bhawda identify tawre ai athu matam dai thok pai kana to je mat Sir, amtanga thamjagi ke sir. Sir, hujiki lamgi ahang base sir. Adum ai akoi district administration da su pau phauna jai lam ahang basu jaga du adai da ahang badum lei aduna matam si khara kuiman gre praja sing yam wa ba lei aduna dc da khoigi amtang instruction namtang pibiraga athuba matam da pi ni haiba ma lei rabanina athuba process tawbiradi nungai ni khanjai sir. Thank you. Mathang da start question number 235 Hangbigadaba honorable member Shri T. Shyam Kumar Pakhum Bibigadaba honorable minister medical health and family welfare services Good morning, Honorable Speaker, sir. Start question number 235. Honorable Speaker, sir, answer to start question number 235. Koda Punna Ana Layang Sang 589 lay. Luga was a list PHSC, PHC, adugi details, adum paper to table the later uzare. Luga Koda Laytri Ahang Bapam Sing Maka Tangai Padana posting the Atuba Matamda mentioned Bahona Zagesa. Thank you. Sir, supplementary thamjage sir. Hujiki sir koi sumi sir hujiki department su kana process tawi koi dum khangjai sir. Hujik thabu to da maruina irang na so koi gi masi thangda ba oigani sir aduga hujik
मणिपुर से सा कोई पाक्सना हुजी खुंगंगी लमजी हुजी के लेबा इरांग सिगा देगी खुंगंगी लमजी हुजी lau kita kapok matam moiba dagi kan to matam moiba na koi angang sing pak san narak ba narak ko matam sida koi ki imfan la ko khudong sa ta ba no leiba de da suma khudong cha da mayam de si kan main power si ayam koi walak ba aduna nga sagi khongi lamda sumna ki ts masa ma ta to da ban left ki kan masi facility si like ta bugum ba sumi am ta da koi na honorable minister honorable speaker ki through da suma mayam si kitang honorable leader of house ka anabi daga tangai fatwa mayam gadi mention bi bona I thumjam ni sa thank you sir. Executive speakers. 236 Hangvigataba Honorable Member Shri T.H. Lokeshwar Singh, Pakhum Vigataba Honorable Minister, Youth Affairs and Sports. Sir, start question number 236. Honorable Speaker, sir. Sir, question number 236A, no. B, no. I supplement pata hangse. Inna hangse base koi ki Youth Affairs and Sports Department ki makhada Manipur ki Assembly constituency khuding makta koi ki mini sports complex or hockey field indoor hall amam sengwan na thorang lai re habje chumre habani aduga ainang ina tajaningina khabarda kagasta koi function na kaida koi ki kendra khudingi koi ki ground field sports ke field or sports complex amam tawni haibuda ade du hangjabni yaragadi sagi sports se maroina koi manipur bu miya mamangda india gi maming leina ba manipur siu ko dai le khang na hona ba khwai de achuba thaudang lori ba department se sports department ni adun yaragadi se honorable leader of house in the pung chingjai se haraba koi gi kendra wise khudingi koi gi football field ogara hockey field ogara whatever ini kena mamda among tang thambi ba yabra yaragadi house tang tang insurance pibiragadi yam phani kari noi bu harbi sports ki field hida India se koi manipur maximum di mai purla inina ground the semak ragadi asagi kari hatare koi sum reception to patana to di yadawnina kai rural area da city area da field degi grassroots degi sengwala gadi hen achobong workan khamdeina tangai phadana question da adona ne sagi harba complex amam sabi bi yabra na honorable leader of house ten pung chinjabse. Honorable Speaker, sir, honorable member ki concern amna chumme manipur si sports si lakai khuding da semkat pa chok pa ma adagi kendra khuding gi district khuding yam ma thok ta do district khuding gi da yam semkat pa loire aduga khoi government gi oina sa handak khoi one village one playground in amai khoi ama thokje honorable member sing madu tabi rangoni madu gi do village amamda ground amam sembaduna ahan bagi oina koina constituency amamda ground amam thungi madugi ground singduma honorable member punamona hana tabi de biar ngasmaduma apply to bi kudakadum yarani adugo hosiki khogi assembly constituency khudingi tawbose masi am important akoijo yam kana khanari funding amai khoi phajana tawrokanda kendra kaino si constituency humpu si chamana amtang amdragasu partly Haugsra guy, but Canabale, the Hosimak final tadri, Adumado yam seriously young Zinjagi. Matanga question Changsaki. Adu the objective honorable leader of house and Habibda, Quiggy, village wadi among ground Tamin Habise, Aduki, Yaga, Yaragade, Sweater Toby and Hajikatown. Thank you. Matanga start question number 237 Hambigataba honorable member Shri Surya Kumar Okram, Pakhum Vigataba honorable Chief Minister. Honorable Speaker, start question number 237. Speaker, sir, at present, start question number 237 at present, there is no policy to extend service tenure of government employees from 60 to 62 years. The matter is under examination in the government. B, the total pending amount to be paid
as pensionary benefit is rupees 808 17 crores, 17 crores. Sir, hangjariba question asida Manipur praja mayam gidi yamna maru oina employees singi have tare yamna important oiba Manipur gi employees sing na yamna torokani haina soidana thajana laiba yam punamana soidana torani na khallaga laibani sir da bibi raiba answer sida khoi the matter is under examination hai mayamna di soidana torani na khallaga laibani sir dina masi government ki side tagi honorable leader of the house ki side tagi akhoi tentative timing ama tentative date ama tentative matam ama laibra sum kan gi matam jibok ta akhoi tawna ba honagani haiduna adugi mathangda ain hangjagi ba question da akhoi masi sangtok pa sahi ani employee am loi sangtok to ne masida state ki finance ki fimam ju phatte hai financial involvement si kayamna laigada ge government ha betang madu ma thidok pirabra ahum suba akhoi supplementary da akhoi gi total outstanding due amount of retirement benefits like GPF, gratuity, government insurance, pension, commutation, leave and encashment, etc. Akhoi government gi retirement benefits hai tare sidi moi gi right na hai sir ai mamangi question ani da su ahan bada aina hangjabada 700 something crore masi pithokadaba lai hai government na matungda khara pithokra matungda 500 something crore khram lai hai hujikna amuk 808 crore yore sir aduna masidi amna macha masugi larik tambagi yum ma sajage khanba pension chatlaga sigumba pensioner mayam chingsi amna awaba lai sir masi karamba kanda pithok pigadage haibdum tang supplementary omjim tang thambiba yagadra haina sir hangatche thank you Hujiki Speaker Sahab, the service sahi humfudagi punito da sangko police demerit and merit. Adum eba nakalamada hujiki lifestyle si science torokpa mayam puno ma health ki awareness care lakpanina sahi humfuga si ka sunalak tabadam punito gumba tawaya abagisu adugi opportunity leitabnate nakalamoromda mo youth singi tholai ba youth singi unemployment gi mu pot madu su lekte bunde aduna madu ko kitang kupna madu khana bagi matam lobuni madu mai time bound people ngamoy ekoi am seriously ekoi examine tawri na adumai thamjage dai du do hujiki paisa kyam sang da ge khut ka de dai hol laga du di ai khanga ai hai ge du hujiki kaino ki pencil ki se koi due lete due like in a sense adum pencil phangba khudima adum pira ga adum sale liability khara si up and down adum le adu hujiki le ba 800 ka ai chi koi mars phawi manunga ay amaloine clear to bani adum sir supplementary am khata thamje sir akoi aina yamna tohonjaning dana highway sir honorable leader of the house zum thangre sangtogana nauna laiba youth singsigi job opportunity da one aduga amuka hena koina tawraba employee mayam singsigi sangtokpa pambagi question su laiba sir sida sir aina thamningi bisi akhoi mayam expert sing na haibada sahi sangto ibse sir government gi financial problem laiba mayam sina paisa kai ki government gi oina sigi laiba mayam sina asai pension benefit mayam se pithokpa ngamaktabagi phibam ama lakpasida akhoigi lairiba services sangtokpana hena pharadra haibagi question nama lai haina mayamji hangnarakpa experts in haiba leiba masi leibagira leitabagira natragana akhoi tongana government gi sigumba ma akhoi sangto ojibu hairo sangto bu hairo sigumbagi akhoi gi leibagira haiba simtang honorable leader of the house thambiba yagadra thank you madumaki pencil sing to pibang amdabagi natragna burden oibagi haiba potumagi khoida madu face to leite adum pencil si tom khoi pira ga sali se marakta khara up and down leibagi ni aduna ai usai gi ba moigi sigi leiri ba 800 si jo khoi mars fall ga pithok ba yana na bi madu gi khoi management fajna tokjari haitare adu hojiki sangtokpogi du ai amko ju thamjage karam bana hena benefit oigedage prajada amadi government
प्रजागिसु खंदे यारो गवर्नमेंट खंदे यादबनिना आई अदमाय थमजगे Mathangda star question number 238 hangbigadaba honorable member Shri K Megachandra Singh pakhum pibigadaba honorable minister RDNPR. Sir, start question number 238. Honorable Speaker, sir. Answer to start question number 238. A, the law and order program labels now. Matam Chana Tawdabani. B, the State Cabinet decision 13 July 2024. Lower decision lower September given the election sit down about Luina election commission, state election commission da fresh schedule naba hijack. Sir, Honorable Speaker, Honorable Minister, Nadi Fazana Kumbire. Masigi Panchayat election tawdrisi law and order gi situation hatabanani hai. Adabu koi kuidri parliament election su law and order patabasi dun tawki. Aduna Panchayat election city valley gi or Maroi area krakaktanina. Masi election si tawbada thoidona law and order ga mari laina roidra na khali. Adu masigi su phagasu phagalle haidana leader of the house nasu law and order phagalle hairabani. Adu amasu masigi kitang parjanadi akoigi democracy gi yamna panchayat si maru oibanina sir. Masi thuna tawhaning basi parja singda lay akoina su pami sa adagi ani suba bida September bhaugi manungda tawrubagi yabagi cabinet na lawgri hai hujiki sir August September election tawda bo orgadi notification thokpa bag yare adu sir masigi keno se kitang pen bawali aduna akakna ba timing ama haibi ba yabra masi panchayat ki siyamna maru oiba rural jaga singda Panchayat election to tangai fadaba lay aina kitang sir mayamgi mit nakong oinana ba haijabada hojik panchayat election to de na Supreme Court ta case chali High Court ta tawi adro masi awaba ma parja singta magi right hacks mayam phangnaba honabada High Court ta case tawi Supreme Court ta chali kai ayamba expenditure no panchayat ki body singna wari ba suffer tawri se sa adro akakna ba matam amtadi hojik chahi ani thak kuntraga nithoi Hen election tawroktabasi angakpa awaba tongan tongam system yam paralyzed tawre sir for your information aduna yarakadi akaknaba matamam ta house ta thambiu sir thank you Honorable Speaker, sir. Honorable member ki se am serious concern ni masi government sin su tawhanjaningdra adi October 2022 da loiraba kogi 5th general panchayat to yam ngan hai tare kogi April 2022 dagi koi kanogi thabok hawi hai tare first cabinet to 21 July 2022 da pukhatle election si atam jan tong ba do atam da kogi cabinet gi defer tawga second cabinet si second kanogi January 2023 da amuk phamakanda kogi April thagi manungda pangthoknaba kogi state election commission da haire matam da state election commission na haiba matam sidi kogi election tobong giroi hana haiba dagi kogi June da lepi re haitare June da le June da election si lepa matungda kogi even public notification about 15 May 2023 da public notification thokani na ready leram badagi sagi me tang ahum gi irang si lak badagi yaitok taba yadabagi sum yaitokki bani dumai thamjage at the same time sai honorable member na panbiba oye lok sabha gi election hoi maduna koi irang thrak kalingai orsu center dagi lepa da koi irang parakma matam haibet chana gi bhai tare adubu aina honorable member gi pung jaraga koi Code of Conduct hek logi boga yan han bapamba cabinet to da decision laura kanda September tauna be kan logu jabani at the same time si state election commission da matam pina ba haijagre ado ai magna
tang suk ta tawni hai sure tawdri yadawni na mado koi state election commission na karam matam sagata ge du yang kanda koi tawno hona jarage Mathangda star question number 239 hangbigadaba honorable member Shri T.H. Lokeshwar Singh Pakhum Bibigadaba honorable minister works. Sir, start question number 239. Honorable Speaker, sir. Sir, question number 239. Question ko gisi answer summi. Kha senba sahi 2024-25 की ओइना नाबार्ड की रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF स्कीम की मखादा प्रपोजल थारगा सेमनना बथौरंग तौरी Sir, start supplementary, sir. Ina hangjariba question si state highways MDR order singmanna ba sakai tharang lai rebji chumrang ni chumi hai ado rebadi khoi state highway number 7 Imphal Circle Road asi karma matam dagi semba hugodagi na hangjabani ado asagi ma tawnen habira duga aina hajening se hauji sigi scheme si thagar hare tawdungi da handa ki ising saudugune adi hana de semak tawdune harbi Imphal Circle State Highway number 7 se pum loi ra ta hekta kilometer amma mung chang hai ta ate ki stop de ko amma khay among chang dani sim at least tangai padana sigi si lakte da maintenance among tang tawin na ba awai chief engineer da instruction bibiraga only kilometer amma ga meter cham tani muk tani le problem thoi jam kan thoi se masing tang lak tara kun drang tang ka tho on biraga to bi ba yana on bal der house tang tang insurance bibiraga de khena phagna nai da sablim de hangel sarang ta kum dis Speaker, sir, adu kumba yamna tangai phadaba urgency level huju chat pa yada ba du paisa su lak tara kun khak changda ba du kumba oirga dai sibina da har ga se na bai to Mathangda star question number 240 hangbigadaba honorable member Shri K. Ranjit Singh Pakhum Bibigadaba honorable chief minister. Sir, start question number 240. Speaker, sir, sir, question number 240. Kogi government ya ba pi khibelai khite kha district administration singna law and order gi section thorang sing lokhat ki khanghok dan thomjil lakhiba miyambu state amadi central forcing sin aduna irang adu thohandana disperse toki gada सरकार ने मणिपुर के अपुन में सक्षम कायदे लोकल फ्रम थोप थबक सिंह लोकल सा मतम कितंग लौजगे मसी खरा मरु होइबा कइनोनि सा इशू सिगा हाइबता जिंग मणिपुर थोइबा इशू सिगा ai pakhum phangjare aina hangjari bisi ko da sa sahi sigi jungi tang kun ga mari da khoi gi district mari haibatai Churachandpur Kangpokpi Tengdaupal aduga Herzol na chingba district headquarters sing sida khoi gi union territory habitai Manipur thugaina na bigi damta chobareli ma chakhi badu sarkar na ya ba pibra pi de na khombira yam nungaire pi dragadi administration na thing da bagi maram kari gi no haibada khoi khombira sida sida khoi gi central masung state force na miam pulak padu disperse taw da no targhai gi na thambira rally du gi matung da government na kari thabak lo khat khrabage hangbada sarkar na Manipur gi apun ba saktam kaidra ba lokhan pham thokpa lokhali hana khumbira sa lakchanangi ba supplementary disa jun gi ta kun ga mari da hari ba Churachandpur Herzol Kangpokpi duga Tengdaupal da Manipur gi integrity habitai basi gi mayokta chatkhiba dugumba rally do sarkar na ayaba pidrabanina hariba rally adu sinbada choba thodang lawgiba organization aduga miyoi sing adugi mathakta logi oiba kari kari action lokhat pire FIR kayam yamna pan gare aduga karamba number da pali aduga IPC karamba section gi makhada moida FIR loss tawbage habisi masima mek sengna thambiu sa ani subada hujiki sar akhoi gi
थोमजल्लइबा रैली चलिबा मयाम थोमजल्लइबसी अखोइगी स्टेट सिगी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हाइबा अमा लैरि अदुगा आईबी की करीगी अतई अतई इंटेलिजेंस की मयाम लैरिसे मसी लैत्रे हाइना लौबा याब्रा सीख्रब्रा हिंगिब्रा हाइबसिमा सार मसिमा मयक सेंगना थमनी मरमदि सार हुजिक लैरिबा मणिपुर की लुरबा ngasi लाइबक थिरबा इरांग से यान हनबदा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस न थंबिगी बसी इंटेलिजेंस फेल ओइबदगी थोखिबनी हाइबा वफम मणिपुर की मीडिया खुदिंग मत कोई तागरे अदुना सिगुंबा स्टेट सरकार ना अयाब पीदबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना अयाब पीदना रैली अमा चाउना डिस्ट्रिक्ट मरी ऑर्गेनाइज तौरगा चटपा हाइबसे खुदक तौबो ओरमोय अदुना मसिगी इंटेलिजेंस फेल ओइबदगी तौरीबसी अखोइगी स्टेट से इंटेलिजेंस की कनोसी पूरा सिरे है लौब यारब्रा अरोइब क्वेश्चन सर मणिपुर लेंगांगना हुजिंग मणिपुर से कायदनबा लौखपम थोप थौरांग लौखली हरिसे करम करम मखन की थौरांग मधु चप चाना थम्बियो Speaker sir, democratic country mawoiba freedom of speech, freedom of expression, freedom of gathering mayam hena loina khangi do koi masel ngatani na yam ka hena heta force sidarga sopan nangba tawbasu yada ba misi mina thon na bu hona ba the public ki moigi haining ba khoning ba su yaringai anti national oiba anti state oiba pot to hondana su hona ba adugi potuni hill hariba district ani ahum sidana te dum manipur da dum ngasi dagi sahi kun ko thai mang dagi dum play get paira ga ma ya pamba ning mu dum sana ba da yam kanna ugrul da khangde sanapati da khangde tamenglong da khangde sandil da khangde chorchanpur khangde imphal khangde tawal khangde da yam ka hena soi phoina hekta kaptuna khotna tawru su yada ba du gumbagi potne duna intelligence paw lairaga su hujiki potu suddenly adwaina moidi ahan bada moina haidi mi khara khatani chat sumna tawgodabni ga hairangoni adagi suddenly mi thomjalakwa nakan nakan dagi lambi nakan dagi tholaga tawbugu aduguma su thokta banate aduna adugumba singdudagi suddenly oigibadu da thokpani adu thokpadu ikoi pau khangbadagi security kari ge khara tawrkana moida yam ka he mathak dogana batorga koi disperse fajana tawkhibani madaida akai atoi thoidogba misi mina tugai lokai ba kido yaugdabni na koi thoidona madugi FIR pan khotpa kido bodi tawgide adubu hujige hairiba luching ni busing adugi makha da koi investigation observation di tawri haina thamjage aduga hujige amana koi gi kahan daraba haiba thabak lokhali hai sidai koi gi stand du yam clear ni koi assembly da levi member punamang manipur gi levi praja punamang koi aduga tawrokadori bisi central government na ni adu central government dai koi yam kanna manipur gi apun musaktam sidi without the consent of the people of the manipur to boyaroi haiba papham dai koi yam kanna thamjari aduga kai basunga moi haidana tugai basunga moi haidana dumaina koi warip lai hiram amada haiba dar aduna koi center da madugi compromise sung tok doro haibagi koi statement koi commitment khangal le haidana mai thamjagi sir thank you koi ba macham tang honorable leader na thambira sa sahi kun kunthra gi mamang dagi hauraga somaina pafam kuding makta tonga tonga da siga toroga la ena house ta thambiri sir Churachandpur da 2023 gi me gi tang ahum da sarkar sina ayaba piraga chakhiba adugumba solidarity rally dagi ni sarang si irang horaksibs aduna sum hanagi daso dum chalami tawrami haidana sum moina tawri khai yadana sum leiraga disa yam tawre akoi mitna khongna loina unaraba hujdi social media gi matamni akoi paw gi wana tabada direct unaraba ngaktani aduna de sa sum dairi ba film sida sum hana tawrambani masidi adunia dane leiraga di manipur sida law and order leitre haina loba yabra duga yadabra dum tang kumbiraga yazare Honorable Speaker, sir, hang tawrami tawon jab na tida.
democracy nina freedom of expression, freedom of gathering, freedom of kainogi khoi expression gi madugi dusu honor tok do ya ba government moina adugumba poto de ko yam hardly hekta deal to bodu nungai ta ba ya da ba leibagi to bune adu situation ya ta pham de ko dum phari puli phuri adu mayam na dum ubirong gani jaga jaga khudimakta aduga henjel lapudi yaroi normally khara tawjabadu khuji praja maseni ani yengna ba ani henjel lapudi yaroi na simda thamjagi Mathangda star question number 241. Hangmigadab Honorable Member Shri T. A. Shyam Kumar, Pakhum Bibi Gadab Honorable Minister Animal Husbandry and Veterinary. Honorable Speaker, sir, start question number 241. Honorable Speaker, sir, answer to star question number 241. Go. Manipur Veterinary Hospital Yangkhe Manga Amadi Dispensary Jama Mapanle. Khoda Department Angamba Takda Honaduna Mathau Tori. Goda Dr. Sankin Policy 163. Huji portion 103. Number of vacancies 60. Staff singing Sanction Post 2041. Huji labor positions in 986. Number of vacancies in 105. What liba she min kanmak hodnari. Honorable Speaker, sir, makata aba question amri dang thamjagi sir. Second one sagi aina question je thamjabagi matangi sir koi Manipur ya mana kungangi lamna ya manina ya mana kungangi laiba praja bayam si yen nganu ok sa sanji loira ka amba koi khar sebilon si phangde sa mamang sahida paktakna na koi ki ok si loi shi re koi loi jini myam si ana sum myam si koi na koi ki laiba veterinary dispensary hospital myam si koi kungangi lamna yam bak bakta loiba di nana tamina koi hujik Honorable Minister na si Pakhum ju bibire si silai award silai na kana su honari ne su mekarpiri marakta adagi staff si huji keno da hang hoji 1000 lising ma yang khai manga wadam gani se 105 habido one bana is the even the correct kan tawje na si huji kan tawje tawraga ju huji ki se yang anu si imphal da puraga hospital da pubagi de ko khongi na khudong sa dam na ji lai main power lai basidagi expert doctor consulting to Torkanda Narakan to Kujan Seminataba, Nadri Kanshida, expressing Toraka Kungangi can was the dispensary hospital, quick Sapira Kanda, Tabiraga, quick training Sikuma Piraga, a one is Piragadi, Hypoconti, Awabi, Okane, Nai, Tamzabani Aduna, quick Doctor Singamadi, experts into quick and was rotation winner, quick Kungangi that Tabiba Yabra, Aduna Tabiu had Nai, Sari Tamzari. Honorable Speaker, I number of vacancies 1055. 1055 ne. Adu hujik se akhoi gi handak ta honorable June mission na July 2nd week da hujik announce tau ki ba akhoi gi mobile unit vehicle se siki matang si da su hujik kanna akhoi khona dun le Hojik lady ba vacancy hangdun layer so hojik isida sumin khatna ba hana hojik powder 103 cases se nan tha hapta ni manung sida kanna dusu akoi hona dun lady aduga hojik si yarim bakhe akhoi gi yannaw hui aduga ok mayam si mayam su khangdun lay ni sida su akoi na hotna ba yabdu hojik vaccine dose si hojik gi jahi sida March ki hujik powder akwen vaccine do lucy 65,000 si ayam se vaccine do bire si manong da jing da su chap na na hujik law and order phadra su akwen hotna raga even kampokpi facial aduga tengnobol si da su akwen vaccine gi thabak si jing da su lising ahum gi mathak da hairiba jaga sing si da su hujik vaccine kan to pidun le aduga jing da su ayam ba hujik khur da su Kamchong da su Kampokpi Tengnovo Facial None Sida su Maroina akhoi gi
hui ki vaccine ado hodong gi sima sisu kan akhoi gi doctor singner round hoina hoji ayamba jaga sida hospital sida doctor si thungna drabdina vacancy si myam lebnina so imphal da leiba doctor sing da so moi ma gi boss sing du khak tan da na atei district da su atei mafam da su sima sidi kha akhoi gi doctor sing su kan khona bin le ha sima sidi thamjage aina hoji gi question tobi ri ba honorable member na high ba si kan improve thon ba kan khona ke si sima sidi hajara sida I wish Nasigidi Makadava question later. Agenda number 2. 0 hour की तंजा लग जाएगा सर आई कदम खुद थम जाएगा सर सर कोई natural calamities है बतारे सीना all over India दा कुछ सी आम न सोहली अतोप अतोपा world की मफहम क्या दा China दा South Korea even North Korea दा बुकता आई नो ऊबनी सर दो याम नुआई तब पाओ ना नसी की newspaper सिंग दा mother and son killed in Tamenglong mudslide है दुना कोई mudslide तो दुना रिंग सिंगलुंग कामई around 32 महाकी नुपी कोई दंजेंगलुई अदुगा महाकी मचानुपा पिकलिब मचानुपा अमा mudslide ना मा युम जे पुरा नमजल लगा ममा का मचा से लई दबा याम नुआई तब condolence अंगांगी लई तब हक्चांग अदु पुथोगा कोई वीडियो दा हुजिकान दी याम न वायरल होइना चटना हाइप तारे दुना वीडियो दा उ दा मसा दु लेखोम न पुलुप लुपगा मयाम न सेंतोप तौबसी उ दा याम न नुआई ते सर मफम इंडिया की मफम कया दा वायनाड तसु हुजिक almost 150 plus dead bodies recovered tori more hena phangakhiba yai weather conditions yamna phatri environment impact mayam haibtare environment ta akoi gi mioi bana toriba phattaba chathariba mayam sigi impact ni haiduna ai sir si thamjage adu sir yamna nungai badi manipur gi pradhan mantri na wayanat ta soiba mayam sing sigi cash incentive makoi da mayam pi ne na thambigre koi manipur gi su यामसु मैं अमनी खत लेतमने दुबु थंबीबदा मचेत मखतंग मणिपुर की सुमाइना तौबदोना अदुबु यारे कछु काइदे गवर्नमेंट की लेबिरंगनी दु गवर्नमेंट की साइड तेसु मणिपुर गवर्नमेंट की साइड तेगिसु अखोई अंगंबा माकी वारबा सोकलब इमुंगसिदा अंगंबा मतेंग तौबिनबा हाइदना आई मसिदा रिक्वेस्ट तौजरी अदुगा लैहिदबा इमुंगी मखोईगी अवाबदा अहाकी साइड तेगिसु condolence heartfelt condolence adma thamjari aduga India punbada hujik soiba wayanata railway theng akhoi gi train ani Mumbai bound train theng janduna sokriba like hidrba miyoi mayam punam pusu agi heartfelt condolences thamjari sir thank you very much sir namatam kra pibi thank you Agenda number 2 paper 2 be laid on the table. Honorable Chief Minister in charge of finance na paper laid to be Honorable Speaker, sir, I beg to lay the following on the table of the House. Roman 1, demand of for grants 2024-25. Roman 2, annual financial statement 2024-25. Roman 3, Manipur budget at a glance 2024-2025. Demands, Roman 4, the demands for excess grant for the year 2018-19. Agenda number 2 gi to Sri T.S. Basanta Kumar Singh, Minister in charge of law na paper laid to be. Honorable Speaker, sir, I beg to lay the following on the table of the House. 1. Separate audit report for Manipur State Legal Services Authority for the year 2018-19. Number 2, separate audit report for Manipur State Legal Services Authority for the year 2019 and 20. Number 3, separate audit report for Manipur State Legal Services Authority for the year 2020-21. Number 4, separate audit report for Manipur State Legal Services Authority for the year 2021-22. Thank you.
Agenda number 3, intimation of Governor's assent to bill. Secretary Manipur Legislative Assembly na Governor na assent Piraba bill sing House the intimate to begin. Sir, I beg to intimate the House that the following bills have been assented by the Honorable Governor of Manipur. Number 1, the Manipur Appropriation Number 1 Bill 2022. Number 2, the Manipur Appropriation Number 2 Bill 2022. Number 3, the Code of Criminal Procedure Manipur Thar Amendment Bill 2022. Number 4, the Panchayati Raj Act Amendment Bill 2023. Number 5, the Manipur Staff Selection Commission Bill 2022. Number 6, the Manipur Goods and Services Tax 5th Amendment Bill 2022. Number 7, the Manipur Value Added Tax Amendment Bill 2022. Number 8, the Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management for Amendment Bill 2022. Number 9, the Manipur Appropriation Number 4 Bill 2022. Number 10, the Manipur Land Revenue and Land Reforms 7th Amendment Bill 2022. Number 11, the Manipur Hill Areas District Council 6th Amendment Bill 2022. Number 12, the Manipur Properties and Open Places Prevention of Defacement and Disfigurement Bill 2023. Number 13, the Manipur Appropriation Number 2 Bill 2023. Number 14, the Kaina Temple Board Bill 2023. Number 15, the Manipur Value Added Tax Thar Amendment Bill 2023. Number 16, the Dhanamanjuri University Amendment Bill 2023. Number 17, the Manipur Town and Country Planning 5th Amendment Bill 2023. Number 18, the Manipur Municipalities 11th Amendment Bill 2024. Number 19, the Manipur Appropriation Number 1 Bill 2024. Number 20, the Manipur Appropriation Number 2 Bill 2024. Number 21, the Manipur Names of Places Bill 2024. Number 22, the Manipur Prevention of Malpractices in High School Living Certificate and Higher Secondary Examination Bill 2024. Number 23, the Manipur Labor Laws Exemption from Renewal of Registration and License by Establishments Bill 2024. Number 24, the Manipur Goods and Services Tax 6th Amendment Bill 2024. Number 25, the Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management 5th Amendment Bill 2024. Thank you, sir. Agenda number 4, Presentation of Business Advisory Committee Report. Honorable Chief Minister, the 7th report of the Business Advisory Committee 2024 present to Vigani, Loan and motion move to Vigani. Honorable Speaker, sir, I beg to present the 7th report of Business Advisory Committee 2024 and also move the motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the committee. High river motion is adopted with the House Nayabidabra. House Nayabidabra motion is adopted. Agenda number 5, presentation of demand for excess grant. Honorable Chief Minister, demands for excess grant for the year 2018 to 19 present to begin. Speaker, sir, I beg to present demand for excess grant for the year 2018-19 to this August House. Speaker, sir, I have a sahi 2018-19 की demand for excess grants si thamjari. Sahi listing ani kisumna trani panam sutrama panda SARS appropriation की expenditure asi excess leki. House asi की committee on public accounts na
account asibu examine tauki amadi masigi yankhai manga super report Bharat ki Sangvidhan ki article sani ga sumna manga gi makha da piriba mawong adugi matung inna excess expenditure adu regularization tongna ba recommend tauki senba sahi lising ani ga sumna trani par musna drama pan gi manung da appropriation amagi makha da rupa koti lising amaga saturet ka kunmapan dasmik mari mapan gi excess expenditure tauki wages means ki advancing repayment tawuna maram oiraga excess expenditure adu laikhibani excess expenditure amadi masigi maram sing adu sing lemla house asida thamjariba demand for excess grant asida uchare speaker sir SARS appropriation gi mathak leiriba excess amount asi committee on public accounts na piba recommendation gi matung ina regularization tawba darkar oi PSC na budgeting system asina phagana nanamba amani financial discipline da hena section na enforce tawnabagi kana raba recommendation pirai ayana committee asi the yauriba eha ki kai khumnajraba members collection bu thagachari loinana committee na pirakpa recommendations sing adubu sarkar asina nga na chachari haina eha na house asida thamjage why ising asiga loinana eha na 2018 or 19 gi demand for excess grant plan thokchari. Agenda number 6, presentation of budget estimates. Honorable Chief Minister na budget estimates 2024-25 present to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to present demand for budget estimate 2024-25 to this August House. Speaker, sir, I adongi ayaba lokjaraga ayangna sahi sigi 2024 or 25 ki budget asi lanthokchari ahubada sir ayangna raija sigi miyam na awaba taraba matam asida hanba leitana thaunaga loina na mateng pangbibagi damakta miyam uthagatpa phongdokchari matam asida ikhoina miyam dagi afaba suggestion kaya ama fangki ama di masigi masak wahan thok leiba mahai yalhan gi damakta aikhoina su thabak paikachaki ama di paikachari hauki ba sahi ama sida ikhoina thengna ki ba si awabana pik thalaba thodog amani sir khundaminari ba jati singi marakta thajaba manglakpana maram oiraga ohelakpa miyobagi punsi kaya gi lan thum mangkhiba amadi hingnabagi lambi kaya mangba sibo hangna thamoi songna nungnangba amadi nungaitaba poi amata oibagi yanaba porakpa haibasina ekhoi punamagi thudang. Honorable Speaker, sir, tangdu leita daba asina sohaliba asigi manungda ekhoigi sel thumgi phibam asisu amani isagi revenue collection handharakpa security amadi relief operations in the sading hangat hanba inflation pochai puthok pusin amadi service ki sathok chasin tawbada awaba mayok naba project amadi scheme na singba sing paikat pada awaba mayok naba sing asini ai koin ngasi mayok na riba awaba sing raja sida hanagi phibam da hanjilak liba amadi oirak liba phibam asina ai khoida waram lagasu ngasi mak oirak liba kitang santi halak bagi mami leirak pa sida ai khoi tax collection asi manglom da sangsing lapri mami tari sir phagalak liba mawong asi saliba sahi asida su makha sathaki kani haina ayana sa tawjai ai khoina raja sigi economy wa amuk phagat hannabagi lambi da thabak paikhali sir santi amadi aki akang leitaba phibam ama porakpa lanzen naraklaba singda mateng piba hingnabagi lambi leijadaba kanada lambi piba khusa hayanbagi khudong saba piba amadi masak thokpa infrastructure da sel thadaba sina aikhoina paikhaliba khongthang singi manung da kharani sir. Speaker, sir, ayangna kendra sarkar na pirak diba chauba mateng sing adu su thamjage
हौखिबा सही असिदा केंद्र सरकार ना राज्य सेल थ्रुम अमदी मैन पावर अनिमक की मतेंग पांगदुना लागली सर राज्य सिना मायोंग अरिबा रेवेन्यू की अमांगबा सि मेनखतनबा केंद्र सरकार ना रेवेन्यू लॉस की स्पेशल असिस्टेंट पॉइंट रुपा कोटी चामंगा पिरखी मसीगी दमकता यहांगना भारत सरकार बु थागतपा फोंदोक जगे सर इंग लिसिंग अनीगा सुमना कुलुमदोय कुनमरीदा एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट सिंग फंड ओइना केंद्र सरकार ना रुपा कोटी चौंगा को पुनमंगा की सेनफम थादोक पिरखी मसी सरकार असिना पाइखलिबा तोंगान तोंगान बा इंफ्रास्ट्रक्चर की थबक सिंगदा सेल थादबद सिजिनकी सर मखाताना सिक्योरिटी के मरी लेनबा एक्सपेंडिचर सिंगी ओइना रुपा कोटी चामगा यांखै अमसु पिबिरखी अयान केंद्र सरकार अमदी राज्य सरकार अनि पाइखत खिबा रिलीफ की थबक सिंग अदुगी मतांगदा तंजंग थमजगे थार मेदगी थोखिबा थोनिंगदबा थौदोक अदुगी मतुंगदा रिलीफ ता वाना लेलिबा इमा इबेल सिंग अहलमन इसाई इशू सिंग मयाम गिदमक्ता तौखिबा सिंग आई तंतंग थमजगे सर तंगदु लेतादबा थौदोक असि हेक थोलकपदगी राज्य सिदा हिंसा न मरम ओइरगा लांजेन लगबा मिरो सिंग गिदमक्ता रिलीफ कैंप सिंग सानबगिदमक्ता वन टाइम स्पेशल असिस्टेंट ओइनल पा कोटी चामगा अमगा पॉइंट हमद्रामंगा रिलीफ पैकेज अमा अखनबा मतेंग ओइना केंद्र सरकार दगी अप्रूव तौरखी सर स्कीम मस्की मखादा थादरखिबा सेनफम असि रिलीफ कैंप सिंग दा चलाइबदा तंगाई फदना नोंमदा संग्रबा यादबा पोलम सिंग हाइबदी सेंग हवाई अचाथाव इंसांग नापी इसिंग संगोम सापोन सुधान सिंग लैबा अमदी रिलीफ कैंप सिंग समजिनबदा वन टाइम एक्सपेंडिचर ओइना चंगबा पोलम सिंग हाइबदी सीजीआई सिटसिंग मोमपाक फिदक फैजुब गैस स्टोव चाकथों कोल लिक्सिंग अदुगा इलेक्ट्रिक की पोलम सिंग बाल्टिन सिंग लैबदा चंगबा सेल अदुदा थादकी सर स्पीकर सर अतोप लुपा कोटी चानी का सुमना मापन पॉइंट निफुग मंगा की पैकेज अमना रिलीफ अमदी रिहेबिलिटेशन की स्कीम सिंग सलाइनबा अमदी हौजिक ओइरिबा शांति रखा की फिबम असिना सोहनदुना विक्टिम ओइरिबा मियोसिन अदुगी रिहेबिलिटेशन की दमते अप्रूव तौबिरखी इमुंग मनुंग सिंगे टेम्पररी शेल्टर लिसिंग अहुम साननबा लुपा कोटी चामगा निफु मंगागा पॉइंट 10.19 की सेनफम स्कीम अमा केंद्र सरकार ने अप्रूव तौबिरखी सर केंद्र सरकार ने अप्रूव तौबिरखीबा अटोप स्कीम अमना लौमी सिंगदा कंपेंसेटरी पैकेज पीबा स्कीम नि सर स्कीम मसगी मखादा लुपा कोटी 19.10 हुम्फु अप्रूव तौरे अमदी हौजिक फावबदा लुपा कोटी 19.10 थादोखरे सर ngasi फावबदा हाइबा सेनफम असि अपुनबा लौमी लिसिंग अहुम चामरी मरिफु हुमदोय दा यंथोखरे स्पीकर सर केंद्र सरकार ने लुपा कोटी मरिफु मापन दशमिक 19 की सेनफम लोइनना अप्रूव तौरखिबा अतोप स्कीम अमदी स्कीम फॉर कम्प्लीमेंटरी न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन की असिदनी सर स्कीम असिना हक्सांग मसी ओइगदबा डाइट संगोम येरुम ओट न चिंबा अमदी नॉन डाइटरी ओइबा कम्प्लीमेंटरी ओइबा मतेंग डाइफर अमदी लिमसी टैबलेट अमसुंग रिलीफ कैंप खुदिमक्ता लेरिबा इनमेट सिंगदा वन टाइम सपोर्ट ओइना ब्लैंकेट फ्लास्क अमदी स्टोरेज बॉक्सिंग पीनबा लैनबा पीखी स्कीम सिंग असिगिदमक्ता राज्य सरकार नसु मसागी रिसोर्स की फंड सिंग सु थादोखरे अमदी मतम की ओइना सेंटर की रिइंबर्समेंट क्लेम तौरी स्पीकर सर थोनिंगदबा हिंसा सिना सोहलबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा केंद्र सरकार ना आईटी सर्विसिंग पीनबा अप्रूव तौरखरे लुपा कोटी 13 थादनबा अमदी नॉट अममदा लुपा लाख अमा चंगना हिंसा सोहलब डिस्ट्रिक्ट सिदा कंप्यूटर लिसिंग अमगा चामा इंस्टॉल तौनब प्लान चथरी सर मसीना हिंसा सोहलब डिस्ट्रिक्ट सिंदा इंटरनेट की खुदोंचाब फंगलगनी मसीगी सेंटर सिंग असिना इंटरनेट एक्सेस पॉइंट ओइना मथौ तौरगनी अमदी कंप्यूटर बेस एग्जाम सेंटर सु ओइरगनी स्पीकर सर मखाताना रिलीफ कैंप सिंग लेरिबा इनमेट सिंग असि पुंसी महिंग फगनहनबा लुपा कोटी 3.15 संग रिलीफ कैंप सिंग टेलीविजन सेट सिंग किनखरे फिरोल अमदी मसागी सिरिननबा पोलम सिंग संगबा सादिंग अदु थुंगनबा होनबदा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग
IDP mayoknariba awabasing adugi yenglaga Rajya Sarkarna miyoi amamda selgi mating oina lupa lising amamamgi mating piri miyoi amamamda imung amamamda nataba hauzik phawbada masigi mating asi maridak phangankhre amadi masidagi IDP displaced person lising taruk hena kanaba phangkhre masigi relief ki khongthang asina lupa koti kulumdoiga dasmik nifugu nipan kharas tawkre sir Rajya Sarkar asina displaced persons sing na thengnariba awaba sing maruina makhoigi mayum makai mang takhiba du khangi yum mai thadok pikraba displaced persons sing oina permanent housing scheme gi makhada Rajya Sarkarna ahana phase gi oina pa koti chahung humdra manga sangna permanent yum lising manga sanaba scheme hobokle scheme asigi makhada mari leina ba dc sing na scheme asigi thabak sing paikhat nabal pa koti kumar thoiga dasmik humbu ga taret kaithokpa hokre yum mai thadok pikraba miyoi singda marki oina interim relief scheme oina displaced person sing mating pina Rajya Sarkarna paikhat pa hokre sada kunmanga gi advance oina lupa koti taramanga senpham asi sarkar asina sogolaba yumthong singda kaithagre yumthong khudingi ekoina phiron chakhiba khokhiba leita laira semjanaba lakh amam pibagi scheme paikhat chabni sir madugi manungda ekoi hojik 25% hana थादोगा लिसिंग कुमंगा कुमंगा कोई थादोक्तना लुपा कोटी तरा मंगा के सेंफम असी सरकार सिन सोलब युम काइथख्रेसा ख्वाइदगी सांगोदा नुमित हुमनी फावबा राज्य सरकार ना कैंडिडेट अमदा नोमगी ओनल पालिसिंग अहुमगी सेलगी मतेंग असी सिंग यमफम सिंगदगी UPSC गी परीक्षा थागदबा कैंडिडेट सिंगदा मतेंग पीरी सिंगदा लाकपा यादबा परीक्षा थाबा यादबा अदगी सथोक जसिन बेरा लेबसिंग अदुगम UPSC थागदबा कैंडिडेट सिंगी मतंगदनी साराइना पंजरी बसे हौजिक फावबद खुदोंग चाबा सिगिदमक कैंडिडेट अमदल पालिसिंग मापन मापन गी सांगद कैंडिडेट चहुंग कुंतरुक यंथौनबगिदमक राज्य सरकारना लुपा लाख 19 ग लिसिंग 13 मरी गी सेंफम खरस तौख्रे सर लेखिद्रब नत्रगा सोलबा मियोसिंग राज्य सरकार एक्स ग्रेसिया पिनबगिदम कल्पा कोटी तरागी स्टेट कॉपर्स फंड सेमख्रे मसीना तंगदु लेतादबा फिबा मसीदा लेखिदबा मियोसिंगी हेक मसा मसूदा एक्स ग्रेसिया फंगनबदा अवाबा मायोगनररोय Honorable Speaker sir, internally displaced persons sing asina mayognariba awaba sing asi kokhanaba sangnaina income lehanabagidamta ayake sarkar asina chief minister enterprises and skill scheme special support to successful startup and the entrepreneurs for employment of IDP internally displaced persons sing hawdokre sir scheme aski makhada IDP singbu makhoi gi entrepreneur price sing the thabak pigani haiba startup singi sada kuntra mangagi subsidy ga loina lupa koti ama phawgi sel gi mating pigani CMES 4 IDP gi makhada su sel thadaba yaba business ki thabak ama hekta haibadi masagi matik sana business activities ama da sada kuntra gi subsidy loina na lupa lising yang khai phawgi one time credit pili amadi hauzik phawbada singi district singdagi yauna IDP chahumga kunthama panda lupa koti amaga lising humathoi gi sel gi mateng loina kanaba fangan kre speaker sir relief camp singi inmate singda hingnabagi lambi da ahen ba khudong chaba fanganaba madi samgat hannabagi dongte rajya sarkar asina sarkar gi loisang singi darkar laiba polam sing adu relief camp ki inmate singna saba polam sing adu dagi senanaba warep lokre Masigidamta the Manipur Handloom and Handicraft Corporation amadi Manipur State Rural Livelihood Mission bu nodal agency wena khalle khongthang asigidamta ahan ba tangka ki wena lupa lakh yang khaiga senpham MSCG da kai thakre koi gi relief camp sing da leiriba singna subham sabham leitabadagi speaker sir aikhoina training piro matung da jaga jaga dagi moina puthok saba aduga sem sajaba mayam adu yonpham marketing leitabadagi lambi sorokta torambadu nungaitadana koina scheme asi hudokpani sir adugi matungina hoji phawbada koi lakh yang khai gi senpham kaithakre aduga ayamba relief camp sing da thabak sujaba singi pochai sing koi state government na high nodal agency ani singi makhada marketing torga thamjare haidana mai thamjage sir sir no pida sathaba crime sing thengna balpa koti manga khakuna thamle amadi Nalsa scheme for compensation to victims of crimes against women
गी मखादा खुदक की ओइबा मतेंग पांगनबगी पीनबगी सेंफम असी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सिनगरे सा नुपीसिंग की ओइना स्पेशली नुपीसिंग सथब क्राइम मदुगी खुदक की ओइबा मगी मतेंग पांगनबा गिदमतनी सिगी मफम से सर लांजेनरकब मियोइसिंग की रिलीफ अमदी रिहेबिलिटेशन की दमकता मतिक साब फंडसिंग मखा ताना पीखिगनी सेंट्रल अमदी स्टेट मदुगी दमकता कोई रेडी लई हैना थमजगे सर स्पीकर सर मियाम खंगनरे मदुदी हाना मुक्त उखिद्रिब मोंग राज्य सिदा सही सिगी मे थादा लेन की साफु फंकी मसिंग यामलब युम कया ममांग ताखी अखोइना खोंगलै थुने यंगसिन की अमदी डीसी सिंगी खुथांग स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की मखादा लैब फंडसिंग सिजनदुना सोगलब युम सिंगदा जिंग कफी की मसिगी मतुंग तारकदा मे अमदी जुलाई थादा अनिरक थोंना इसिंग इसाउ लाखी इसाउ सिंग असिनसु राज्य सिनब थुना अमांग ता थोन की हेलस्ट्रोम लाख अखोई लुपा करोड़ निफू की मथक्ता एक्सपेंड तौरकांदा था की मनुंग युम हेलस्ट्रोम दुना सोहलब युम सिंग अयाम अखोई जिंग पीदना मियामबु रिलीफ फंगन की सर इसिंग इसाउ मदी डिजास्टर असिना पी की सापू सिंग अदु मैनेज तौनबा युमथोंग अमदा युमथोंग अमदा लुपा लिसिंग तरा अहानबगी ओइना मोगी रिलीफ की ओइना पीरे मसी SDRF तगी कायरक लुपा कोटी हुमफुदगिनी अहेन लुपा कोटी कुन अमगसु हंदकता एप्रूव तौरखरे सेंटर की टीम अमसु मे थादा लेन ताखरा मदी इसिंग इसाउ थोखरबा मतुंगदा राज्य असिदा लाखी अमदी थोखिबा अमांग अतासिंग अदु यंगसिनकी लेन थोगनकिबा अमांग अतासिंग अदुगी कंपेंसेशन पीनबा प्रपोजल सॉरी अमा केंद्र सरकार थागत करे इसिंग इसाउन थोन सोहन किबा अमांग अतासिंग कंपेंसेशन पीननबा अतोप प्रपोजल अमसु केंद्र सरकार लांख करे इसिंग जी ऑनरेबल स्पीकर सर अनिरक थोंना हेलस्ट्रोम दुगी मतुंग अनिरक थोंना चाउखबरिना हाइबसी मोय सेंटर दगी मोय इंस्पेक्शन लामे लोइना हाइबा अनि दुगी मांगिबा तारिबा लंबी की करीगी मयाम पुनम सोइबा मयाम सि तोरकान कोई मखोयदा मदुगी रिइंबर्स तोबिनबा कंपेंसेट तोबिनबा दुगा सेमगा सागनबा हाइदना कोई मदुगी लानखत खरे सर खुदोंग चाबा सिलौर का यांग आइगी सरकार की अचीवमेंट खरदंगा थमजगे सर जल जीवन मिशन की मखादा स्कीम मरफुग मरी लोयरे अमदी हौजिक पाइकलिबा स्कीम लिसिंग अमगा सनी हुमपुतरा हुमदोय असिगी ओइना चादा मरफुदरा लोइसले युमथोंग लांग मरीगा लिसिंग यांखै माथोयगी मनुंगदा युमथोंग लाख अहुंगा लिसिंग यांखै निपानदा कनेक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पीबंगमले मसी चादा हुमुद्रागा मापन पॉइंट निफु मंगानी गी सांगदा कॉन्सन मंगमलबनी राज्य से खुंगंग सनीगा मौद्रा हुमदोय असी इंग लिसिंग अनिगा कुनमरी की जुलाई अमा फावदा हर घर जल विलेज हैना सर्टिफाइड तौखरे सर अमृत 10 की मखादा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मफमसिंग चादा मरफु तरुक कोनसिंदुना स्मार्ट वाटर मीटर लिसिंग कुंथ्रागा निपान इंस्टॉल तौखरे अवांग नोंपोक भारत मणिपुर स्मार्ट वाटर मीटर पान ख्वाइदगी अहानब राज्य ओरे अमदी मसिगिदमक राज्य सिगी अर्बन लोकल बॉडी खुदिंगमक तसु योक्सिनबा एखोय कन्ना होनजरी सर अमृत 2 की मखादा लुपा कोटी चामगा निफु तरुक दशमिक तरेट संगदबा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कुमाथोय अप्रूव तौखरे मखाताना अर्बन एरिया सिंग लैबा वाटर बॉडी कुमाथोय सेमकनबा थबक पाइखली अमदी मसिना इसिंग योक्तुन थम्बगी शक्ति अदु हैंगत हनमग लोइना अर्बन एरिया सिंग इसिंग अवाब लैरिबा दु हंथलगनी स्पीकर सर पावर सेक्टर फगनहनबा हाइबसी राज्य सरकार असिगी अहेन ममियंग संगलिबा हिरममनी इंग लिसिंग अनिगा कुनिथोय अमदी कुलुमदोयगी डिस्कॉम की कंज्यूमर सर्विस की रेटिंग की लिस्टेड रिपोर्ट की मतुंगिना स्टेट डिस्कॉम ना मसिगी हाना लेरंबा ग्रेड B+ अदुदगी ग्रेड A दा काखतपा ngamkhre हौजिक्ति MSPDCL असि लैबाग असिगी मकोक थोंबा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तरागी मनुंगदा अमा ओइबा ngamle मणिपुर असि लैबाग असि प्रीपेड मीटर पानबा मांगदिल थाबा राज्य अमनि सर राज्य सिदा लैरिबा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर लाख मंगागा लिसिंग कुमाथोयगी मनुंगदा कंज्यूमर लाख मरीगा लिसिंग मौद्रा गनिथोयदी प्रीपेड कंज्यूमर ने स्पीकर
Sir, Haksel Gilamda, Rajasi Amna Kumang Chokshili, Manipurna SDG 3, good health and a well being target goal adu Pangnabagilami the Lepton Sangshili. Niti Ayog SDC India Index 2023 and 24 Gimatungina, Manipur score 75 Tagi. Hano Humdramanga Lamadi Humbugani Panda Haigale, sir. Amadi Awang no post station Manunga, Dipuragi Manunga Anisha Poison Tari. PM Jan Arogya, Yosnagi Makada, beneficiary Laktaru, Blissing Aniga, Sanigi, Humpumarida, Ayusman Karsing and Hokre, Amadi Masisada, Nipumagi Sang, Consimangam Labnisa. Lemau Liver Lak Mari Lissing Nipumatoi, Samari Nifumanga, Asina, 2024 December Tang Kutamatoi, how we Manunda Consinaba Honori. Sir, 2022 gi September da Pikpa Raja Singh Manung da Khwaidagi Yamba Usman Card Shema Raja Ma Oina Ministry of Health and Family Welfare na Manipur Sakhang Biki. Loina na Ministry Asimang su 2023 gi September da Raja Sida Kaisaragli Basentang Sing Kaitharagli Basentang Sing adu Mapung Khan na Sinapa Amadi beneficiary listing ama Kudingi Khwaidagi Yamba Bet Impanel Masing Laibagi Damak Sakhang Biki. Speaker sir, Mai Masingi Hiramda Tangai for the infrastructure Kudamoina Harab the electricity ising Amadi sanitation gi people Pagalale, school sing Sada Yang Kaima Toida, Hojiti electricity Fangale, targeted secondary Amadi senior secondary school. Sani Nifu Makta solar panels in Hable Loinana, targeted elementary school, Samri Puntra Marigimanunda, school Sahunga, Humprutareta solar panels in Palesa. सरकार की महिलोशन खुदी मत थंग नबई सिंह फंगले अमदी स्कूल सिंगी सादा हुमुद्र मंगा द नुपा मसा अमदी नुपी मसा की तोखाई ब टॉयलेट सिंह थमे सर हाने दी नुपा ग नुपी का अंगांग सिंह स्कूल तमा मतम द टॉयलेट से तोंगान सादा भी थोम इनकन्वीनियंट मयाम द अयाम कोई 75% को मकोई हुजिक सर कोहन मंगमले स्पीकर सर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट तो बहाइबसी अया की सरकार असि की मरो पांदम मनी Howji Power the Manipur startup scheme Gimakada Lissing Mangaga, Sanipan Nipunipan, startup sing Amadi, entrepreneurship the sale Gimating Piri, Amadi Lupa Koti, Samuga Kumapan, Henry Pim, Sanpam Tadagre, Sanpam Maski Manunga subsidy Lupa Koti, Yankai Taretka, Dasmik Yankai Mari Yauri. Entrepreneurship ecosystem Makata and Pagan and Mugidamak, Equina Guati, Net Pika Kusam Nuduna, Benzer Funzing Semle. अखोने मणिपुर क्रेडिट गारंटी स्कीम गिदमक्ता CGTMSE अमदी सीट बीगा कुसम नदुना चली अमदी मशीना MSME अमदी स्टार्टअप सिंगल पा कोटी 700 हेन में तेंबांग पीबा ngam हौजिक फावदा MSGS की मखादा MSM 22 इन E2206 लपा कोटी सामगा यांखैनी थोई की कानबसिंग फंगले अखोना स्टेट ना गारंटी ओइरकान तौबदु स्कीम दुगी मखादनी सर पंजरी से लुपा कोटी चामगा यांखैनी थोइगुमबी कानब फंगे हुसकी बैंक तक पिरखरे सर चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम की मखादा वन फैमिली एंड वन लाइवलीहुड मसी मणिपुर लेबा थबो फंगदबा वारबा मयाम सिंगसिगी मामागी फैमिली अममदो लाइवलीहुड पिननुगी पांदमदा लोखत खिबनी The Pandam Goloina Apik entrepreneurs in the Sada, 30% subsidy Loina, beneficiary Madalapa Lak Taraf Hawagi, Matin Piri sir. Applicant Sanipan Kalikale Hujik, Amasung Bank Appraisal Hore, Loina 2024 July, the banks in the loan Peter Organizer. Kudong Saba Si Loxer Gasar, Ehana, Hamzagama de Equigi Sakar, Asina, Anuba, Si Minister Haksel Gitangbang, Manipur Startup Policy. Go to village, go to hills, Chief Minister ki Sotar Basing Tengbang, Chief Minister ki Artist Sing Tengbang, Meritorious Sports Persons in Pension Scheme, Chief Minister Sports Persons Livelihood Guarantee Scheme, Iman Ungtang Lima Yaipat Tengbang Scheme, Asina Kwigi Sahim Nifu Surabanu Pising, Aduga Government Income Loan Nung Tabashing do the Tagi Pencil Sanga people scheme Dunisar. aduna ikoi hai ba khara se ikoi gi masak tholaba policy sing amadi asina
मणिपुर की मियाम की पुंसीदा अफब माइकैदा अवोन पोरखरे हाइबदा आइमन थोय अमदि तुंगदसु पोरकने हाइबसे यांग थाजे साम थोना खनर मतुंगदा यू योनबदा लेरंबा थिंगबदु लौथोकपगी खोंथांग लौखटकिबदुसु सरकार असिनानी सर मसिदा यू योनबा की मतांगना मणिपुर प्रजा सिंह पीबी रखिबा सपोर्ट सिंह सुबजु सरकार सिंह थागचरी स्पीकर सर सरकार सिंह शक्ति पाइरकपदगी राज्य सिदा मपुम ओइना चाउखटपा पोरंगनमगिदमता मखल कयागी खोंथांग सिंह लौखटखरे राज्य सिदा लेरिबा अहल नहा नुपी अंगांग खाइदना मिपुम खुदिमकता चाउखटपगी माही असि यहोन्नबा हाइबदी अखोइगी अनिंगबनी चाउखटपगी माही सि यहोन्बा हाइबसे अखोइगी अनिंगबा अखोइगी पांदमनी अतोप कया अमगी मनुंगदा हक्सेल नाट चनबी साना खोनबा एंटरप्रेन्योरशिप समाज सोथरबसिंग ngaksil gi thabak amadi chathok chasin gi hiram sing konsin na bai koine local liba thorang sing asigi pandami sir handak ta hudok ki scheme sing asiga loina na koina sarkar gi scheme sing asigi kana basing asi kasin koya khudimak ta leiriba nagarik khudimak ta yohongani haibe ge sa thamjari masigi policy sing asina kendra sarkar gi haujik paikal liba scheme sing asi gi award apa sing mangkat ngamlagani sir अयान हंदक लौथोकिबा भारत की 2024 में 25 की यूनियन बजट अदुगी मतांग टेंडर ने थमजनिंगी मरमदी मदुद यावखिबा अनुब थौरांसिंग अदुना राज्य असिदसु पॉजिटिव इंपैक्ट पीगनि खलिसा अहानबदा अयान केंद्र सरकार बो होकिबा सही खरा असिदा सेल थुंगी फिबम असि हाई सिंगना सेना खिबगिदम क थागस जनिंगी सर भारत सि मालेमदा मनिगुंग ngaलिबा मनि खुदम अमनी अमदी लाकदोरिबा सही सिंग सुलैखिगनी हाना भारतना इकोनॉमी दा आ तराने थोय लेरमदगी तरादा ngасidi मंगा सुबो वर्ल्ड गी वने लेरकांदा हुजिक्सि कोई अहुम सुबो पोजिशन द वर्ल्ड इकोनॉमी दा लांगना याम कन्ना होनरिबा दुंबा लेबाग अमनी सर केंद्र सरकार ना पॉलिसी के अम लाउथोकी अमदी मदुना राज्य असिदसु पॉजिटिव इंपैक्ट अम पिरगनी यूनियन बजट ना लौ सिंगु मरी लेनबा रिसर्चिंग की मतांग द मपुंग फाबा रिव्यू अम तौगने हाने लाउथोकीबा दु अफब खोंथांग अमनी अमसुंग मदुना लेबाग असि सान थांगना पोलम सिंग पुथोकपदा मतेंग पांगलागने अमसुंग नोंजु नुंसा खांगबंग अब माही मरोंगी वेराइटी सेमगटपदसु मतेंग ओइरगनी खलि सर अखोइना मायोंग अरिबा मिसिंग हैंकलकपगी समस्या अमदी अइंगसा होंगलकपन पीरिबा खुदोंग चादबसिंग असि येंगलगा खोंथांग असि हौजिक दरकार लेरबनी स्पीकर सर बजेट असिना नेचुरल फार्मिंग द मतेंग पांगना वारेब लौखी अमदी अनोब खोंथांग असिना चौरांगना लोमी कोटी अमा कौंसिलगने हाइन पानरी मसिना ऑर्गेनिक फार्मिंग की चाउन प्रमोट तोबंग अमलगनी सर पल्सेस अमदी ऑयल सीड सिंग द मरोमदोम मतिक चान पुथोपंग अम्बदा मतेंग पांगने हाइन लाउथोकिबा असिना लोमी सिंग चाउना कानब पिरगनी लोइनना लेबाग असिदसु कानहरगनी सर कंजम्पशन सेंसर सिंग द नगना vegetable production cluster semganabi idea sima polam puthokliba amadi masibu sizinariba animakta ikanda kanaba thorangni speaker sir pradhan mantri gi meng na asi naha singda thabak phanganbagi sang hengat hanba sing masigi damta thabak piba yabagi criteria laiba si darkar oi thabak piba ga mari leinana incentive pibagi scheme ahum budget adu da laukthokkiba sima taramna okhung thoisa youth singida special attention pirakpa maroina employment masai koina thagat pam thoi yan han boina thabak tawriba workforce natraga workers singda experience pin na basem ko liba no policy asi thaganingai sir scheme sigi makhada formal sector khudimakta nauna workshop ta workforce sanglak liba mioi khudimakta thamagi lupa lising 15 ki khusumul pigani makhata na scheme masina thabak piriba tawriba madi ihan hanba oiba thabak tawriba worker engage tawriba employees na makhoi gi thabak tawbugi ahanba sahi mari adu EPFO contribution tawduna ani makta incentive oina phangana ba pandam thamli sir rajya sarkar amadi industry ge khusam naduna skill hengal hanaba center na sponsor toba scheme anuba ma laukthokpa sisu taramna okhum thoi scheme maski makhada mathangi sahi manga asida naha lakh kun khutsa haiba hengal halagani skill training piba mashi loinenda kendra na model skill loan scheme
एजुकेशन लोन सिंग लाउथोकी बासिना तुंग कोइना माहिरोइ सिंग द काना फंगलगनी स्पीकर सर यूनियन बजेट असिना नुपी मसा सिंग द काना फंगनगदब स्कीम सिंग ओइना लुपा कोटी लाख अहुम हेनबगी सेनफम एलोकेट तौरी बजेट असिदा पीएम आवास योजना की मखादा रूरल अमदी अर्बन के एरिया सिंग अहेन युम कोटी अहुम सानब लाउथोखरे हाइरिब युम लेजदब युम साब ngamjadab सिंग सागद्रब लुपा कोटी अहुम युम कोटी अहुम साबगी सिदा सुंखोय सोयदना कोई मणिपुर की स्टेटस कानब फंगनी मसी मरुइन हदकी सिंग इसाव मनि साइक्लोन दु येंगलगा अखोई राज्यसु हैना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट तौबनी ngamgani khali sir स्पीकर सर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की मखादा ट्राइबल कम्युनिटी सिंगी सोशियो इकोनॉमिक की फिबम असी फगलगनी पॉलिसी असिना खुंगंग लिसिंग हुमहुमदोय कौंसिलगनी पारी अमदी ट्राइबल मियोय कोटी मंगादा काना फंगलगनी सर अवांग नोपो भारत इंडिया पोस्ट पेमेंट की ब्रांच सामा हांगदोंनबगी लाउथोखिबा असिना राज्य असिबुसु सुंसोय सोयदना काना हलगनी केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम अमा हांगदोकनी हाइना लाउथोखिबा असिना अखोई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजिंग मरुओइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मथौ तौरीबसिंग कानब फंगलगनी स्कीम असिना MSME सिंगदा कोलेटोरल अमदी थर्ड पार्टी गारंटी याउदना मेशिनरी अमदी इक्विपमेंट सिंग लैनबगी टाम लोन सिंग फंगनबदा खुदोंचाब पिरगनी तरुण कैटेगरी की मखादा लैबा हानना लोन लौदुना लोन सिंग अदु मपुंग फाना सिंगतखरबा एंटरप्रेन्योरसिंग के बजेट असिदा मुद्रा लोन असि लुपा लाख 10 दगी लाख 10 फावबा हेंगतखरे सर पीएम आवास योजना अर्बन 20 की मखादा अर्बन पोर अमदी मिडिल क्लास इमुंग मनुंग कोटी अमगी दरकार लैबा हाउसिंग तंगाई भतम सिंग अदु साननबा प्लान से याउरी हेंग थाजै मदुदि अनौबा अनाउंसमेंट असिना राज्य असिगी मियामदसु कानब फंगलगनी स्पीकर सर Scheme for Special Assistance to Status for Capital Investment की मखादा लुपा कोटी लाख अमगा यांखई द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन एलोकेशन सु बजेट सिदा लाउथोरी मसिना राज्य सिदा तंगाई फदबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग एक्सपांड तौनबा अहेन बसेल की रिसोर्सिंग मतिंग पिरगनी हौजिक फावबदा साची की मखादा थादरखेबा फंसिंग असि कानबसिंग राज्य सिनेमा पुंग फाना सिजनरी सर अरोइबदा मयाम सिंग मनुंगदा अमखक्तंग पंजरबदा लैबाक असिदा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगत साबक सागनबगिदमक्ता यूनियन बजेट असिन लुपा कोटी लाख 13 की लिसिंग 13 चामगा 13 एलोकेट तौबसि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगनबगिदमक्ता मसी GDP की चादा 3.4 नी अमदी ममांगदा अमुक्ता थोखित्रिबा फिगर नि सर यूनियन बजेट असिना लाउथोक्लिबा पुनमक अमदी पीरिबा खुदोंचाबा कया असिना इंग लिसिंग अनिगा निफुट रेट फावबदा विकसित भारत अमा सुंसोय सोयदना ओहेलगने हाइबगे थाजबा थमजरी स्पीकर सर अयांग मथंगदा इखोगी बजेट की बजेटरी एलोकेशन अमदी मरुओइबा सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स इन लोमदा माइ ऑनसिन जगे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अमदी फायर प्रोटेक्शन द स्पीकर सर लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फना थंबा अमदी मियाम की पुनिंगदा की अखंगी वाखल लैतना थंबा असिमक सरकार असिना ख्वाइदगी अहेन मियंग चंगलिबा हिरमनी हौखिबा सही सिंगदा अयांगना लांथोखिबा स्पीच सिंगदा अयांगना पंजखि मदुदी सरकार असिना अखोगी पुलिस की इक्विपमेंट वेहिकल अमदी आर्म्स एमुनेशन असि अपग्रेड तौबा हौरे अपग्रेड तौबा असि सथरी अमदी अखोगी खोंथांग असिना मरुओइना हौखिबा सहीदगी हौदुना सिक्योरिटी की ओइबा मायोकनारिबा खुदोंचादबसिंग राज्य सिबु ngak senbada mathau phajana pangthokki Honorable Speaker sir अखोगी पुलिस पर्सनल सिंगु mathau tawringi da ngak senabui namukta maruoina vulnerable area singda ngak senabui namukta ikoina bulletproof light motor vehicles nifu leire amadi machine police na law and order maintain tawnaba sathok sasin tawda pangal kankal ale yan hanboina ikoina mine protection vehicles tara su ahan boina state sida koi leire masigi gari asi laiba asida leiriba state police atopana di hekta sidin nadri huji phawbada masigi ka hena armor yaurba vehicles sing asina state police na vulnerable areas in the assess tawba amadi mafam sing adu ngak senbada mating pangle
मसीगी मथक्ता अखोइना हेंगलक्लिबा खुदोंग चादबसिंग असि ngak senaba tongan tongan ga makhalgi khusu khulai amadi ammunition sing leire haukiba chahi asida अखोइना स्टेट पुलिस की गाड़ी खुशु खुलाई एमुनेशन सिंह बदल कोटी मरफूरोम सादिंग तौकी स्पीकर सर पुलिस आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन हाउसिंग सिंह यावना अखोइना पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह अहेन ममियंग चंगली मसीना अनौबा मफम सिंह पुलिस थम्ब ngамहलगनी लोइना पुलिस पर्सनल सिंह लेफम चाफम पीरगनी चथोक चसिनगी खुदोंग चाबा हेंगनहनबा खुशु खुलाई मतिक चाहनबा इंफ्रास्ट्रक्चर फगनहनबा ट्रेनिंग पीबन सिंह यावना स्टेट पुलिस की पांगल कनखन अनमगिदम पुंग खाबा पैकेज अमगिदमक केंद्र सरकार दे कोई लांगथ्रे सर अमसुंग मसी अप्रूव सोइदना तौरकनी हाइबगी थाजबा कोइना थमी मसी 500 करोड़ मुकी प्रपोजल नि सर कोइना तौजिदिबिस लुपा कोटी लिसिंग अनिगा समापन हेनबगी एलोकेशन की डिमांड ग लोइना बजेट असिदा हेग यारि मकै स्टेट पुलिस की पांगल कनखन अनबा मदि मतेंग पांगनबगी एलोकेशन अदु मखाताना पीरी लॉ एंड ऑर्डर ngang थमनब केंद्र सरकार की मतेंग असि असुकी मतिक यामख्रे अमदि अयां हिरम असिदा लेप्तना मतेंग पांगलपगी दमक्ता काय कुमनजरिबा प्रधानमंत्री अमदि काय कुमनजरिबा केंद्र की गृह मंत्री अनिबु थागत फोंगदोक्सरी सर अया के हाना स्पीच राज्य असिदा यांगना अर्बनाइजेशन तौरप असि येंगलगा यांगना पांगल कनबा फायर सर्विस अमा लैबगी मरुइबा दु मतांगना पंजकी केंद्र सरकार ना एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फायर सर्विस इन दिस स्टेट की दमक लुपा कोटी निफुगा 10.5 एप्रूव तौबी इरक्पगी दमक अहांगना थागसरी मसिगी स्कीम मसिगी ना अखोई फायर स्टेशन सिंग अपग्रेड तौबद मतेंग ओइरगनि अमदि अनौबा मतिक चारबा फायर टेंडर लौबा अमसुंग ट्रेनिंग अमदि अवेयरनेस पिनबगी फंड पिथबदसु मतेंग ओइरगनि सर फायर सर्विस की इंपोर्टेंस सर ने कंबरेसी कितंग हे कंगकपगा अखोई फॉरेस्ट मयाम से मई थाबा होरानी करीदगी चाइबनो खंगे तौरकान मदुगी कन्नबद होनबद मखल मखागे अनो अनो मशीनरी सिंग याम दरकार लै नै नुक्सिल लाखपनिना युम कई चालकपसु दुम यावे अदुना मसिदैदा कोई अखन्नना हंतक सेंटर दगी करोड़ निफुगा मखाई यांखई अप्रूव तौबिरई मसिगी दुम भारत सरकार थागसरी सही असिगी जुलाई अमदा अनौबा क्रिमिनल लॉ अहुम हाइबदी भारतीय न्याय समित्या भारतीय नागरिक सुरक्षा समित्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम असिना कॉलोनियल लॉ अहुम की महूत सिंधोक्रे सर अनौब लॉ सिंह असिना इंडिया की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अनौब मसक अमा होंगहलगनेमनि मसी सिटीजन फर्स्ट डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट हाइबा थीम अहुम सिदा सेम खिबा मियाम की इहुल यालगा सेमबा आइनी सर अखोई की ख्वाइद की मरु ओइबा रिसोर्स से अखोई की मियाम सिनी लैंडलॉक अमदि रिसोर्स दा लाइरजरबसु अखोई की मियाम की ज्ञान लौसिंग अमदि सुबा नोम कनबा अदुना अखोई बु चौखटपा अमदि खुमांग चौसिन ngамहनगनी सरकार असिना थाजै मदुदि अखोई की ह्यूमन कैपिटल असिदा सेल थादबा असिना राज्य असिदा सेनवेलोंदा चौखट हनबत नतना लेबाक असिदसु चौखट हनगनी सही असिगी ओइना माही मसिंगना पीरिबा आउटले असि लुपा कोटी लिसिंग अहुंगा सामा हेनबा सेनफमनी स्कूल फगलनजी मिशन असिना सरकार की स्कूल सिंगी क्वालिटी फगनहनबगी दरकार लेबा दु पीरि सर अखोइना स्कूल हुमफुदा हौदोकी अहानबदा अमदि फेज अनि थोकना चथरकपदा हुजि स्कूल चामगा कुनदा हेंगले अयान ममांगे स्पीसिंग द पंजखिबदुनी मदुदी अतोपा हाई अमदि हायर सेकेंडरी स्कूल चाम कुन अमगसु लुपा कोटी चाम कुंथ्रा मनी संगना डोनर की NESIDS स्कीम की मखादा पांगल कंठननब पाइखली प्रोजेक्ट असि भारत सरकार ना अथुबम द सैंक्शन तौरगनी थाजै सर हायर एजुकेशन असिसु अतोपा मरुब सेक्टर अमनी हायर सेकेंडरी स्कूल लोइरब मतुंगदा इखोइगी नहासिंग असिना राज्य असिगी मनुंगदा लैबा अफबा कॉलेज सिंगदा तंबा फंगबगी तंगाई फदबा अदु लै सरकार की कॉलेज सिंगी इंफ्रास्ट्रक्चर फगननवा इखोइना कॉलेज फगननजे मिशन हौदोगले सर स्कीम असिगी मखादा अहानबगी ओइना कॉलेज कुनगमरीदा मसि पाइखली अमदि इंफ्रास्ट्रक्चर फगननबगी थबक चथरी क्वालिटी टीचिंग लर्निंग एड फंगनब कॉलेज अतोप मेटेरियल मतेंग पीरी
मसीद नंतना सर हंदक नौना स्कूल सिंगल लेरो ओजा अमदी छात्र सिंग मरुइना कॉलेज सिंग स्कूल गिदी तौरे अदु कॉलेज सिंग छात्र अमदी ओजा सिंग की मरक लैबा गैप छात्र सिंग की मरक लैबा गैप अदुगा डिसिप्लिन यूनिटी अमदी नेशनलिज्म मधु सागनबी दमक सर खोई हंदक हौखिब निमित तरानी मुक्तगी अखोई कॉलेज खुदिमक्ता असेंबली तहुनबा अदुगा नेशनल एथेम्स स्टेट सॉन्ग संहनबा अदुगा ओजासिंग छात्रसिंग इंटरेक्शन तौनबगी प्रोग्राम अमा अखोई माई पाकना पाइखटपा होख्रे सर स्पीकर सर पीएम डिवाइन स्कीम की मखादा अखोई यूनिवर्सिटी अनी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगनबा सैंक्शन सु फंगले लुपा कोटी यांखै मरीना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अदुगा लुपा कोटी 130 धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की थबक नहीं सर धनमंजूरी यूनिवर्सिटी यामना अखोई ममिंग लैबा यामना अरीबा अखोई की स्टेट से माइनी कॉलेज होइदिंगदगी अदो यूनिवर्सिटी वंखलबा मदुंगदा मदु ममांगी तमदा अखोइना चलगा येंगबदा लेरमबा फिल्मदो पेंदबदगी सेमगतनबा वाल खंगदे बिल्डिंग खंगदे कई मतंग चांग सेमगतनबा आइना ममांगी तमदगी होनजरकपनि अदो हुजि माइ पाए सर स्कीम असिगी दमक्तगी मखादा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की लुपा कोटी 38 सु अथुबदा पिरकलगनि थाजे हुजिकी पिराइसे सर स्कीम कोटी यांखै मरीना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अदुगा कोटी 130 धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की अदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की लुपा कोटी 38 अथुबदा मसिना पिरा अनि ममांगी अनि सिदि पिरखरे सर सीएम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस सीएम हिरो ई सपोर्ट स्कीम मेरिट स्कॉलरशिप न सिंग तोंगान तोंगान थौरांग सिंग दमता इकोइना मथिक चाबे एलोकेशन पीरी एजुकेशन सेक्टर की थौरांग सिंग प्रोजेक्ट अमदी एलोकेशन सिंग असिना राज्य सिगी महै मसिंग थाक अदु हेंगत हनबा अमदी फगत हनबा ngahmanlagani स्पीकर सर हेल्थ सेक्टर की ओइना इकोइना सही असिदा बजट लुपा कोटी लिसिंग अमगा 7 एलोकेट तौरी हौकिबा सही खरसिदा इकोइना हेल्थ सेक्टर द लेप लाइतना सेल थादरी अमदी मसिना प्रजा मियामदा यामना चाउन कानबा फंगली सेंट्रल अमदी स्टेट न फंड पिथबा स्कीम कया अमा मियाम के हक्सेल की फिबम फगननबा पुन पाइखली मसिदा चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की टेंगबांग अमदी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नेशनल हेल्थ मिशन अमसुंग सीएम हेल्थ फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर समसी सीएम हेल्थ फॉर ऑल से कोई युम न चंगा कांदा डिस्ट्रिक्ट खुदिंग मकी युम न चंगा कांदा अर्ली डिटेक्शन अदुगा अर्ली अखोइगा मेडिकेशन लाइना सिंह सर मसीगी अखोइना होदोक सकी बिजि करिगिनो हार कांदा खोइ मी सिंग अयाम हॉस्पिटल दा पुखनरपसि याद्र कांदा अनाबदु सीरियस होर कांदा दा पुखलकपा अदु अर्ली स्टेज डिटेक्ट होरगदी हॉस्पिटल पुखत्रसु याबगी अदुगुम मखल कयागे लाइना ने अदुना लाइना मखल 13 दा बेस होर कांदा खोइना युमधोंग खुदिंग चल कांदा अखोइगी चेक तो होलगा मदुदा ngन डिटेक्ट होर कांदा खुदोंग थिबो ठोकदबदगी प्रिवेंट तौना कोई हिदाक सिंह पीब मखल की स्कीम सर सर सेंट्रल स्टेट फंड पीथब स्कीम कया मियाम की हक्सेल की फिल्म फगन मथौ पाइखली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ अदुगा फैसिलिटीज पीएम अभिम 15 सूब फाइनेंस कमीशन ग्रांट नसिंगसु यावरि सर स्पीकर सर अखोई प्रजा की मेंटल हेल्थ असिसु यामना मरुओइबा हिरम अमनी हिरम असी कया यंगसिनबा वाटबा ओइना तवी मसिगी मरुओइबा अदु यंगलगा अखोइना राज्य सिदा पीएम डिवाइन स्कीम की मखा लुपा कोटी 100 संगना फमुंग हुमफु लैबा मेंटल हॉस्पिटल अमा सानबा प्रोजेक्ट अमा प्रपोज तौरे अमदी प्रोजेक्ट असी केंद्र सरकार न सैंक्शन जु तौरे सर 70 करोड़ की तौरकले सब मानव पीएम डिवाइन स्कीम की मखा लुपा कोटी 103 संगदबा super specialty and assorted specialty health care in the remote and hills district cover scheme ama proposed okre project asi approval ama di sanction tawrun mudam ke advanced stage leire ama di machine sing the super specialty health care ki khudong saba leire bisi handha lagani sir speaker sir aya ke sarkar asina bank sing ga partnership tawduna ano venture sing da खोंग थांजिन नत्रगा अनौब वाखलोन पुथोकपा हानना लेरमलबा बिजनेस सिंग पाउथोक चाउथोक हन्नबा स्टार्टअप सिंग अमदी एंटरप्रेन्योर सिंग प्रमोट तौरी सेक्टर असिना असिदा माई पाक्रबसिंग अमदी अनौब थौरांग सिंगी
matangda ayang na su hana panjakre Manipur startup policy amadi mari lainaba scheme singi makada budget as lapa koti chamagi budgetary allocation thamli masina ikhoina yumthong khudingi hingnabagi lambi lehenaba thamliba aikhoigi asetpa phirebadu ulli one family one livelihood ni sir speaker sir khudsa hayan ba amadi hayan ba haibasi sarkar sigi khwaidagi maruoina lawriba hiram amani khudsa hayan bi dongta pradhan mantri kaushal vikas yojana DDU Gramin Kaushla Yojana, skill exhibition and knowledge awareness for livelihood promotion, startup yauna tongan ba kendra madi raija gi sentang makhada salaiba scheme sing the sel thadari makhata na khutsa hena ba no scheme ama union budget la thokki ba sina ikoi gi oiba khutsa herba workshop workforce ama lehelagin haiba thajaba thamjari masina tungda darkar oir ko khudimo mengkhat pa ngamalagani अखोइना तोंगान तोंगान ब सरकार के स्कीम सिंग गी मखादा फंडिंग मटेरियल्स नत्रगा क्रेडिट की मटेंग पीदुना खुदसा हायन बा मदि ट्रेनिंग पीनबगी प्रोग्राम का पाइखले हौगोपगी थौरमदु तोंगान तोंगान ब माही मरोंग थाबगी लमदा पुनिंग संग मनहा सिंग ट्रेनिंग अमसु हंदक त पांगथोखी ट्रेन तौरब मियोय सिंग सर्टिफिकेट पीनबसु अखोगी थौरांग तौरी अमदि सरकार की सेंथंगना ख्वाइदगी अफबा माही अदु यानब ngamnaba तोंगान तोंगान ब स्कीम सिंग मखादा मटेंग पीनब थौरांगनी सर लघु सिंगो की लमदा राज्य की सेलथों की फिल्म फगल है नबा लघु सिंगो शिशु मरुब सेक्टर अमोरी ममांग की सही असी लघु सिंगो की सेक्टर अवाब मायों नबा सही अमोकी मरमदी राज्य की लेरिबा तंगदु लेटा दबा फिल्म मसिना लोफों कया अमा मही मरों थामुंगम खिदे केस कया मरुमदा कंपेंसेशन पी करे मदी लेमहौरिबा सिंगसो थुबदा पीरगनी अदुबु अखोइना लघु सिंगो पाइखटपा याबा मफम सिंग असी लौमी सिंग न मही मरों थाबदा अकी खंग लेकदमा पाइखटपा होरे सिक्योरिटी सिंग अकोई प्रोवाइड तौरे समस्या असी सही असिगी मेदगी जुलाई फावबा द कन्न ताखिबा लेन अमदी सिंग इसाव अदुना सोखन खिबसु यावरी सरकार असिना सोखलबो लोमी सिंदा दरकार लेबा मतेंग पीनबा थरंग तौरी सर स्टेट न मतेंग लौदुना फन थादबा अमदी बैंक सिंगदगी क्रेडिट लौदुना मतेंग पीरिबा सिगी मथक्ता सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम सिंग CSS asina agriculture amadi mari lainaba sector gi fund gi maroiba source ama oiri aikhoi gi longmi singda mapung phana scheme sing asigi kana fangnaba amadi makhoi gi income hangatna hannaba sector asigi oina CSS ki makhada leiru fund sing asi aikoina lawna thorang tori speaker sir agriculture fisheries horticulture yan loiba amadi maroiba organic crops sing asi rajya sida soba potential lai sector asigi potential asima pung phana launa bagi dangta sarkar asina sangselisa agriculture amadi masiga mari lainaba animal husbandry fisheries sericulture amadi horticulture gi dangta ikoina budget asida lupa koti chanipan ga nifu ga marfu ga humdoi allocation thamesa propose aukre amadi approval pirakpagi advance stage da leijare कमजोंग मदी सांदिल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सिंगल पाक कोटी सामग निफु की सेंफम होबा थोंग मदी लंबी मरी सेमनबगी दमकता NESIDS की रोड्स की मखा प्रपोज तौखरे मदी मसी अप्रूवल पिरकपगी एडवांस स्टेज लेरे सर मसी तुंग पाइखलकबा प्रोजेक्ट सिंग मनुंग खरनी मदी सिंगी एरिया सिंग सेमकनबगी दमकता कया मसु पाइपलाइन द लेरी अखोगी राज्य की सिंगी एरिया सिंग द साउखननबा होनबा हाइबसी अखोगी लेंगदबा फिरेबनी सर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स खरदा हौकी बसई कया सिदा यहा की सरकार सिना एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट सिंगदा यामना कन्न मियंग संगली एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट सिंग असि केंद्र सरकार की स्कीम अमना अककनबा अतेन मतम अमदा लैरिबा अहोबा दु मेंशनबा ngamdabana manam oiduna achoba senfam darkar lairapa critical infrastructure projects sing oina yamna maru oiba fundagi source ama oiri EAP singna wangnong pok rajya singna chauna mateng pangi maram di masigi loan amadi sendoi si sada mogdra di kendra sarkar na putu external added project se ekoi manipur su ai makha laksagi yam tauri adu masi center na yam puthokpani na 90% adu grant oiba adu even 10% dus moina puthokliba sir chahi ke asigi ekoi hona zaman asi mahi yale amadi ekoi na hiram asi da chauna kumang chauksile rajya asi da hauji EAP external
एडेड प्रोजेक्ट तरुक पाइखली मसिगी मनुंगदा एडीबी ने फंड थादबा इम्फाल कांगसुप तमिलोंग लंबी सेम्बनी अमदी मसिगी प्रोजेक्ट असी सही असी लोसिलगनी एनडीबी ने फंड थादबा मणिपुर वाटर प्रोजेक्ट अदुगा केएफडब्ल्यू ने फंड थादबा फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने फंड थादबा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट एनडीबी ने फंड थादबा सीरियस प्रोजेक्ट फेज 2 एनडीबी ने फंड थादबा लंफेलपाल वाटर बॉडी रिजुवनेशन प्रोजेक्ट याउरी पुनः प्रोजेक्ट तरुकनी मसी चौरांगना लुपा कोटी लिसिंग तरेट लोंगी सेंफम स्पीकर सर अदुगा ईएपी मरी दी एडवांस स्टेज लेरे अमदी लोन की नेगोशिएशन अमदी सही तौनबगी गाइरी सिना हानगिसिना थादरगा सूरगा लेरबसिंने हुजिक अनौबा ईएपी की अनौबा प्रोजेक्ट मरी लाकदौबा अखोई साइन तौनबा लोइसलाबसिना ईएपी की मरी दी एडवांस स्टेज लेरे अमदी लोन की नेगोशिएशन अमदी सही तौनबगी गाइरी मखोइदुदी एडीबी ने फंड थादबा इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट लोइरे लोन की साइन तौनबा अयाम लोइरे वाबोद पिकदो गाइरबनी अदगी एडीबी की फंड थादबा सस्टेनेबल लोकताक लेक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट लोकताक की निसिना अदे वर्ल्ड बैंक ने फंड थादबा मणिपुर इनफोटेक डेवलपमेंट माइन अमसुंग AIIB ना फंड थादगदबा मणिपुर अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट ने पाइखतकदबा प्रोजेक्ट मरी असिना लुपा कोटी लिसिंग मंगागा चहुम रोम ओइगनी मसिदा यामना ऑनरेबल मेंबर पुनमक्ता कनो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटिंग मसे कोइन मसे अखोगी नोंग यामना ताबा सही मदा था तरेत नोंग ताबा स्टेने अदुना मसिदा मसे कोइला से खांगदबा अदुना मसे कोई सम एरिया खरा कोई ट्रायल होइना इम्फाल मनुंगी अमदी मसिगी ताइनबा खरा कोई कंक्रीट रोड होइना तौसे मदुगी प्रपोजल अमा कोई थाबदा याबिरक्तना हुजि मदुगी अखोई टेंडर तौरी अदुना मसिना कइमा यारागदा कोई सही कुंट्रा निफु था सही खुदिंगी सोरक सेम मदु लेपकदोइनी अदुना मदुगी पुन्ना हाइबा असि याउना कोई हुजि अखोइगा पाइपलाइन लेरिबा सोइ तौनरगा रेडी लेनरिबा पोसी करोड़ लिसिंग मंगागा चहुमगिनी ऑनरेबल स्पीकर सर and the projecting asi राज्य से infrastructure thing फगनबा हनबदा नतना चाउना इन्वेस्टमेंट लाकदोरबसिना लाइवलीहुड अमदी एम्प्लॉयमेंट की कुदोंग चाबसु पिगन सेन थादर एना सुरिबो खोरिबो तौरमे अन कोइ लेकाइ गाकन मोसु अखोइ एम्प्लॉयमेंट फंगदोइन हाइजरबा सर कनेक्टिविटी asi राज्य से यामना मरुइबा सेक्टर अमनी नेशनल हाईवे की थबक सिंग अमदी बॉर्डर रोड प्रोजेक्टिंग असिना केंद्र सरकार की मखादा लाइबा एजेंसी सिंग मरुइना पाइकलबसु राज्य सरकार लंबी की प्रोजेक्टिंग असी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अमदी रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की खुदाक पाइकले केंद्र सरकार की एजेंसी पाइकप प्रोजेक्टिंग थादना फंड की सोर्सिंग असी पुनसिलग लंबी अमदी थोंगी दमक सेनबा सही 24-25 दा लेरिबा कैपिटल आउटले असी लुपा कोटी लिसिंग ओम हेनबे सेंफम सर PMGSY प्रोजेक्टिंग असी तंगदु लेतादबा फिबम असिना मरम ओइरगा हौखिबा सही द थेंगथकी तौबुदबु थबकसिंग असी हौजिक्ति तपना तपना खुमांग सौक्सलगले अमदी स्कीम असी की फेज 1 अमदी फेज 2 असी अथुबदा लोशनबा पांदम थमली सर लोइनेना फेज 3 की थबकसु अथुबा मतमदा मसिगी द पाइखन मा हौरगनी स्कीम असी की दमतलबा कोटी लिसिंग अमगा सातरुक मरिफुनी पान की सेंफम खाले सर ममांग की सहीदगी हौनाई खोगी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिसीट असी सेमगत हेंगत पंगमले हाइदी ममांग की सहीदगी हौना कोई सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अखोई मसी हेंगत हन पंगमले होकी बसही सिंगल लेरबा अपिक सेंफम सिंग पानरोब सेनबा सही 23-24 दा कोइन रुपा कोटी 194 फंगमंगमखी सही असी की ओइना इखोई ना बजट लुपा कोटी 150 हाबले रोड प्रोजेक्टिंग की फंड की मरुइबा सोर्सिंग की मनुंगदा CRIF अमनी अदुगा इखोइना मसिदगी अहेन फंड फंगननबा होनबा याबा होनरी सर पाइकट कदोरिबा इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट असिना इम्फाल सिटी द थोलिबा लंबी चिनबा सि हंदरलगनी अमनी मसिना फाउदुना चलिबा रूरल एरिया सिंग सेल थुंगी फिल्म हगलहलगनी मसिगी मथक्ता कंक्रीट रोड्स आइनो जे पंजकिब प्रोजेक्ट असिना तुंग कोइना सटकदबा अमदी मेंटेनेंस हंदरगदबा लंबी अमा ngамहलगनी मसिदगी सेविंग तहोबदुना सरकारना सिंग अमदी रूरल एरिया सिंगी लंबी सेमदा अहेनबा सेमफम थादबा ngамलगनी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट अनि असि लोन एग्रीमेंट अमदी प्रोक्यूरमेंट के एडवांस स्टेज लेरे अमदी प्रोजेक्टिंग असि सही तौनबा असि सही असिदा पांगथोकनी बानरी सर बजेट असिदा EAP प्रोजेक्ट
ani asigi lupa koti samapan allocate torisa aikoi gi mamangi government tasu aikoi na connectivity da hen maming thamki masi aikoi ina makhata na no ba thak amada purakna basathari kendra sarkar na mateng sarkar gi mateng lorina masing yalwa project sing paikali railway line asisu athu bada imphal yorong na ba honari train gi khutang da tangai phadaba polam sing ahan ba consignment asi khongsang railway station da 2023 ki july da thunglaki makhata na seng sak ahan ba consignment 2024 ki july tarom do da thungki darkar oi polam sing train gi khutang da yorok pasina raja si da poche gi puthok posin taw bada mayong ngari ba awa ba sing amadi maman hangat pagi sang da su hanthale sir सरकार असिना स्पोर्ट्स के हिरमदा पांगलिबा मतेंग असि लेंगना लेरी सही असिदा इकोइना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फगनहनबा मदे इकोइगी स्पोर्ट्स पर्सन जिंगु मतेंग पांगनबा मखल मखा कया गे थबक लौखले अयाना हंदकता हदोकिबा स्पोर्ट्स पर्सन्स लाइवलीहुड गारंटी स्कीम की मतंग दा थमजकरे स्कीम असिना एक्टिव स्पोर्ट्स की पोथा खरबा अमदि हिंगनबगे अतोपा पांबै लेक्तबा सानरोसिंग स्कीम स्कीम मखादा कानाबा लौबु यारगनी मासिक दमुक्ता इकोइना बजेट लुपा कोटी मरी हाबले मपान लमगी कोचिंग नेक पयावना इकोइना इकोइगी स्पोर्ट पर्सन जिंगी मगुन लैबा कोचिंग पीनबा फन हाबले स्पीकर सर इकोइना इकोइगी इंडिजिनस आर्ट्स एंड गेम्स मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जिंगी पेंशन फुटबॉल अमदी स्टेट असिगी अतोप क्लब सिंगदा मतेंग पांगनबा फंसिंग थादरी मणिपुर फुटबॉल अकादमी अमा सेमगनबगी प्लान पाइखली अमसुंग नेशनल ग्रास के फुटबॉल फील्ड सिंग सेमगनबा खोंथांग लौकटपा होरे स्पीकर सर अखोइना स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड तौनबा सेम सारी खेलो इंडिया स्कीम की मथक्ता तोंगान तोंगान फंड की सोर्सिंग अखोइना थीरी अखोइना NES IDS नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की मखादा प्रोजेक्ट अनी थांगतख्रे लुपा कोटी निफु ओइगदबा खुमल लंपाक्ता अनोबा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम अमा सेमकनमगिदमक प्रोजेक्ट असी अप्रूवल के एडवांस स्टेज लैरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस हाइबा तोबा प्रोजेक्ट अमसु NES IDS स्कीम की मखादा पाइखनबा डोनर थादखरे अदुगा थांगतखरे अदुगा सेनापति दा हाना इंडिजिनस गेम की दमकता रुपा करोड़ 3 खक्चंग साने न तोरम पोतो हजि करोड़ 13 दा एनहांस तौरकांदा मपुंग फाबा स्टेडियम अमा ओइननबा होनरी पुन्ना स्पोर्ट्स अखोननबा कोटी मरफुद्रागा निपान एलोकेट तौरे सर मसी स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट खेलो इंडिया NES IDS NEC न सिंग फंड फ्लो खेनबा स्कीम सिंग असिगी मखादा लैबा तोंगान तोंगान बा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की मतेंग अदु याउद्रि सर वाटर रिसोर्स ता मॉनसून लाक्वासिना राज्य असिगी मियाम इसिंग इसाव हंजिन हंजिन थोक्वासिना थवाई वाहली अमदि सही असिगी मे अमदि जुलाई थादा थोकिबा इसाव अदुना अमांगा ता थोनकिबा अदुना मयेक सेंगलबा खुदम अमा ओइरि अखोइगी सरकार सिना इसिंग इसावना थोनबा अमांगा ता कयासी ngathongna tongan tongan ma khongthang sing locally sa राज्य असिगी टुरेल तरागे रिवर बेसिन दा इसिंग इसाव मैनेज तौनबा भारत सरकार ना फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम सैंक्शन तौरखरे प्रोजेक्ट असिगी मखादा पाइखरबा थबक सिंग असि खुमांग चौक्सिली अमदि लोइसिलबा मतमदा इसिंग इसावगी फिबम असि लाइन थेंगनबा ngamlagani हाइना यांग थाजै प्रोजेक्ट असिगी दमकता लुपा कोटी 2 एलोकेट तौरखरे सर ममांगदा हांगना लमफेल पार्ट वाटर बॉडी नौना सेमगतपगी मनमदसु पंजखरे प्रोजेक्ट असिना लोइसिलबा मतमदा अहेनबा नोंगी इसिंगी रिजर्वर ओइना मथुक तौरगनी लोइना इम्फाल सिटी द थोलबा इसिंग इसाव असि हंथानबा ngamlagani हंतक मक्ता दसु अखोइगी लमफेल गी पाछि फजना अखोइना लूना तौहोबगी तौबा होबगी चाउना मफमदु लेबगी अयाम्बा इम्फाल मनुंगदा चाउखरबा इसिंगदु खरा कोइ सेव ओइगिबनेना खली हंदक चुखिबा कनबा नोंगदु द वाटर बॉडी असिदा हेंगलगलिबा इसिंगी कैपेसिटी असिना थांगनबदा लेबा मफमसिदा पाक्सना इसाव थोक दगी थोमबदगी कनबंगम की हाइजबनि सर मसिगी मथक्ता राज्य असिगी मफम कयादा लेरिबा वेटलैंड सिंग कंजाब तौबगी थबकसु पाइखली खुदम ओइना वाइथौ पाट कन्न सेंगी सर तौथोई यारल पाट उत्तरा पाट फुमनोम पाट जाइमेंग वेटलैंड नसिंगबा असिनी मसिना इसिंग इसाव लाक्सिनबगी थबकता मटेंग ओइगनी सर अपुनबा ओइना बजेट असिना
project sing asigi lupa koti samri ga mawdra allocate tawre amadi thabak sing asina raja si to thokoi sing isaw mapung phana thengnaba ngamalagani sir handak thoke bai sing isaw aduna inga sagi khalda ahong bolak pa sina ekhoi gi punsi da pidi basa phu asi hanthana ba ekhoi gi environment amadi forest asi preserve to mathuk tare hai ba se khone ni sing hale masigi damakta raja sigi mi pung khudi maki mathing sangi amasung pandam asigi damakta punna samina ba darkar oi World Environment Day da ikai khona jariba pradhan mantri na hogdokiba ek per ma kana haiba program asigi makhada mipung khudimana u sar thabina ba ayangna house gi khutang dusu ei appeal tawjari sarkar na scheme sing amadi project sing gi sel thada ba ngamla basu miyam gi mating yaudrab de khoina taru tanan ba amadi asang amana thalaba ei ngasa khang mung ama manipur ma ohenna bagi do oithokte aduna miyam gi support changi environment mani forest kanna bi damakta sarkar sina hauki ba sahi kaya dagi makhal makha kaya gi thabuk chathadna lagni sar hauki ba sahi khara sida ikoin loktak pat putek ta kaidna thamna ba amadi semgana widamta sel kai thokre integrated management plan of the loktak lake paikhan widamta kendra sarkar na sahi asida lupa koti sama ni phumanga approve toguna sanction torokre scheme manung da yauriba components sing adudi institution and governance land and water management species conservation and habitat management, sustainable resource development and livelihood improvement. Projects na ekhoi gi mamal yam laba part se nauna semgat pa amadi kannabagi masak ama oiragani. Masigi mathakta atopa scheme kaya amasu ekhoi gi environment amadi forest kannabi dangta kendra amadi raja ani gi funding gi makha paikali. Sir, Nambul River Conservation Project paikal aba matungda ekhoina National River Conservation Project ke makhada rejuvenation of the Imphal Manipur River along with Fecal Sludge and Septage Management Act 27 urban local bodies paikat penaba kendra sarkar da propose aukre budget asida environment and forest sector gi oinal punalpa koti samri ga trahondo allocate tor. Speaker sir, ayana budget asigi maru be allocation khara thamjakre matam leitabana ayana topa maru be area sing highlight toba namjatre aikoina sector amata sithandana raja sibu hinam khunimakta chakhorana ba setpa phire logjabani sir ayak 2024-25 ki budget estimate ta mukmai onshin jage total receipt asilupa koti lising kunthra mari sanipan taramanga oigani pari revenue receipt oina lupa koti lising kuntare tratre taraga taruk amadi capital receipt lupa koti lising tare subna marfu taramapan oigani hain panari status on tax and non tax receipt ki estimation aduna mathang sinal pa koti lising ani samari ga humbutara amasung pa koti chahum oigani haina panari english ani ga sumna kunmari ni kunmunga gi oina apunba gross expenditure asi state ki consolidated fund gi lupa koti lising kunthra mari sanipan ga marfu taramapan oigani haina propose tawri apunba revenue expenditure asi lupa koti lising kun satruk kunipan oigani pari capital outlay asida asina lupa koti lising nipan satruk tara taruk oigani ena pari. Speaker sir loshilakpada sahi asida oigadaba sel thong gi phibam adu highlight tawdun thamjage fiscal deficit asi lupa koti minus lising amaga samanga kunturuk oigani pari masi GSDP gi sada ahumni 2024-25 ki manungda apunba outstanding state asina GSDP gi makada kunthra manga oigani haina project tori. Sir 2024-25 ki gross state domestic product asilupa koti lising nipumapan ga samapan kunthra taret oigani panari masig loina Mr. Speaker sir ayagna 2024-25 ki budget estimate miyamna thamjari amadi single amlaba house asina masibu ayaba pibigani haina asa tawje thagashiri sir. Agenda number 7, motion for board of accounts. Honorable Leader of the House na motion for board on account 2024 move to Vigani.
Speaker, sir, I beg to move the motion for vote on accounts 2024 amounting to rupees 2,390.55 84,916 means rupees 2,390 crore 55 lakhs 84,916 only. Hariba motion asi adopt to the House na yabirabra. House na yabirabanina vote on accounts 2024 amounting to rupees 2,390 crore 55 lakh 84,916 only asi pass tore. House is in thingi pung ani bhaba eljon topsen. I had a Maserati, I had a Mini Cooper, John Cooper Works, GCW, Cabrio, 211 horsepower, red, beautiful, my favorite actually. Manku bought a